dana preko 1,5 milijuna klikova, a sinoć sam zapazio da je preveden i na engleski i na njemački jezik. Jesi li očekivao takvu eksploziju? Pa znao sam da ljude zanima istina. Ljudi su gladni istine jer 25 godina se naš narod truje s lažima. I to ne samo u Hrvatskoj. Ta kampanja se provodi i u Bosni i u Srbiji. Koja kampanja? Pa kampanja gdje se prikazuje Europsku uniju kao neki Eldorado, obećanu zemlju meda i mlijeka, a mi vidimo zapravo da od tog Eldorada zapravo nema ništa, da ima samo ekonomsko uništenje i porobljavanje naše zemlje s jedne strane i s druge strane bijeg mladih ljudi iz tih država koje su pristale ući u tu umjetnu tvorevinu. Bi nam bilo bolje da smo ostali van Europske unije? Samo pod jednim uvjetom, a to je da smo provodili suverenu politiku. Naš problem je bio u tome što mi i prije nego smo ušli u Europsku uniju, mi smo zapravo bili u vazalnom, sluganskom odnosu. Znači, u takvim uvjetima gdje se zemljom upravlja izvana, manje više zapravo je potpuno svejedno, jesmo u EU ili nismo. Znači, ključna stvar je da imamo suverenu državu, da imamo svoj novac, a ne da ovisimo o stranim bankarima koji onda prijete, ucjenjuju, iznuđuju i tako dalje i ne znam, vlada mora pregovarati s njima. Meni je nepojmljivo da vlada mora pregovarati s bankarima. A zbog čega onda Albanija, Crna Gora, Kosovo, Srbija i druge zemlje koje nisu u Uniji, ipak, uključujući Tursku, pošto poto zapravo žele ući u Uniju i nema, izuzev Britanije koje se to dogodilo gotovo slučajno, nijedne koja bi izlazila? Izloženi su jakoj propagandi. Znači, propaganda za Europsku uniju je jaka jer Europska unija želi pošto poto, to je ta ekipa iz Brisela, odnosno ajmo ih nazvati tajna društva, ne znam, grupa Bilderberg, komitet 300, nebitno. Znači, oni žele centralizirati vlast ka jednom centru moći jer im je tako jednostavno lakše upravljati. Znači, a težnja naših država bi trebala biti da budu svoje, da vode politiku koja je njihovom interesu, a ne da neko iz Brisela daje direktive i kaže ponizite se, skinite gaće. A zašto onda velike i suverene i pametne države poput Njemačke ili Francuske žele biti u Europskoj uniji? U Njemačkoj imate sad sve jači pokret AfD, Alternative für Deutschland, i oni žele da se izađu iz Europske unije, žele da se... Ali to je pokret koji je na rubu neonacizma. Žele da se vrati valuta kao njemačka marka. Gledajte, kada vi ustanete protiv establishmenta, znači kada dignete glas protiv NATO-a recimo i kažete to su ubojice djeca, oni ne šire mir i slobodu nego teror i strah po cijelom svijetu, neće vas mediji maziti, neće mediji reći više lijepo čovjek je rekao isto, nego će reći to su neonacisti, on je redikul, on je luđak, on ne zna što priča. Znači, stvar je samo na koji će vas način diskreditirati. Mene 5 godina blate i vrijeđaju po svim medijima, s time da evo 24 sata zapravo najmanje. Najviše prednjačio Jutarnji listu i ono čudovište i monstrum Marijan Hanžeković. Ali polako sad ljudi, znate što, nisu više ljudi toliko naivni. Oni kad uzmu Jutarnji list i sad on čita Pernar ovo, Pernar ono, a zna on ko uređuje te novine i koji su moji stavovi. I onda su ljudi jednostavno, kako bi rekao, postalo je preočito zapravo što se događa, pa isto kao i državna televizija, kontroliraju HDZ, znači, a jasno kojim putem to ide, to je put kriminala i poltronstva i sluganstva. Ali recite mi, kako je moguće, vi ste se 5 godina bavili uglavnom deložacijama. Jučer je vaš govor u Saboru bio fokusiran na temu kojom se prije nikad niste bavili, to je Krim, Donjeck, Lugansk, rusko-ukrajinski odnos i tako dalje. I odmah su se, kako je došlo do toga? Pa došlo do toga zato jer Plenković je došao iz Brisela i on je rekao da je on donio neke tamo kao zaključke nam je donio, sad nismo mi glasali o tim zaključcima, nego on je nama rekao kao da su oni njemu dali te zaključke, da su donijeli te zaključke. Zaključke u Ukrajini? Da, ne znam, da se nastavlja sankcije prema Rusiji, da se šalje vojska na rusku granicu, da, ne znam, šta već treba raditi, ne. I ja sam njega pitao, gospodine Plenković, je li itko od nas glasao? Da li se nas pitalo ovdje u Saboru koji odlučujemo, da li mi prihvaćamo te zaključke te europske grupe, komisije, šta već? Ne, niti se narod pita, niti se njega pita. Znači, doveo sam uopće u pitanje da li politika koju Hrvatska provodi, da li je to hrvatska politika
ili je zapravo to politika koju vodi Brisel po nalogu Washingtona, pa onda mi samo kako to se kaže, kao megafon samo repetiramo što nam oni kažu. I mislim da je velik broj građana shvatio zapravo nakon jučerašnjeg dana ako je pratio sjednicu, da Plenković nije niti pokušao reći ja nisam lutak na koncu, ja sam taj koji donosi odluke ili u Hrvatskom saboru se odlučuje, nama se ne upravlja izvana ili ne znam, on nije rekao mi u NATO-u suodlučujemo. Jednostavno kad sam ja rekao vi ste sluge tog NATO-a, vi ne odlučujete o ničemu, kako Amerika kaže tako će biti, ista stvar je i u Briselu. Oni su svi rekli maltene su slijegali ramenima i pokušavali su skretati s teme. Ne? I svaki put kad bi HDZ-ovci išli na mene, ja bih samo poklopio jednog po jednog i onda kad su vidjeli da ja sam tamo, njih je bilo možda 25 sa druge strane. Ne? I kad su vidjeli ovi HDZ-ovci da nemaju šanse, znači u argumentiranoj raspravi, znači da ako se činjenice stave na stol, izlože i ako se uđe u raspravu po njima, onda su počeli napadati ad hominem. Zamislite vi koji su to jadnici kad njih ima tamo 20 i nisu u stanju meni jedno. Znači njih 20 može replicirati meni, niti jedan vidjelo se u argumentima da ne drži vodu i onda su me prozvali ruskim špijunom. Da, vi ste došli, dakle vi ste tu zapravo bili suglasni sa ruskom aneksijom Krima. Krima, da. Pojavila se teorija oko toga kako ste vi ruski ljudi vezano na to da je jednim dijelom Živom zidu pomogao Zvonko Zubak, trgovac s oružjem koji je iznajmio prostor. To je laž. Znači, Jeste li vi ruski čovjek? Nisam ruski čovjek, a što se tiče aneksije Krima, ja sam ponavljao cijelo vrijeme da u Krimu nije bilo rata. Znači, jedan metak u Krimu nije ispaljen, jedan čovjek nije ubijen, jedna žena nije silovana, jedna kuća nije spaljena. Plenković uspoređuje Krim sa Balvan revolucijom. Mislim, to je bilo etničko čišćenje Hrvata s tih prostora. Na Krimu toga nije bilo. Također, na Krimu znači nije Rusija vojskom zauzela Krim, nije tu bilo rata, nego građani na referendumu su glasali o tome žele li se vratiti nazad. Ali Europska unija ne priznaje tu aneksiju. Ali vidite, vi to stalno zovete aneksijom, ali ja vam govorim da ljudi imaju pravo na samoodređenje. A kao što građani Kosova imaju pravo ako ne žele biti dio Srbije, tako i građani Krima imaju pravo reći ne želimo biti dio Ukrajine. Ali Amerika ima dvostruke standarde i cilj zapravo Amerike je stalna sabotaža Rusije. Znači, na vašem Facebook profilu ima puno slika Vladimira Vladimirovića Putina. Da li mu se vi divite, smatrate li ga pozitivnim ili negativnim? Smatram ga državnikom koji je u stanju zaštititi interese svoje zemlje, koji nije, kako bi to rekao, ovi naši političari. Zamislite da je Edward Snowden pobjegao u Hrvatsku. Pa Hrvatska bi ga sutra izručila američkoj vladi. Znači, Putin je zapravo jedina osoba na ovom svijetu koja je rekla ne Obami. Ta odluka Obami je jednako hrabra kao i kad je Tito rekao ne Staljinu. I zbog toga mu se divim što je imao hrabrosti svjestan toga što će mu Amerika raditi. Znači, Amerika pokušava na bilo koji način iznutra potkopati rusku vladu, ali bezuspješno. Znači, ruski narod, znači kada zapadne agencije za istraživanje javnog mijenja, kad oni anketiraju Ruse i pitaju da li podržavate predsjednika Putina, 80% ga podržava. Znači, da, on uživa visoku popularnost u Njemačkoj i nekim drugim državama. Točno. I recimo, ja sam, kada je mene pitala novinarka Sputnika, jučer sam dao za rusku novinsku agenciju, oni su pitali mene kao, pa kako to da vi imate tako ruske stavove? Proruske, ne. Ja kaže ona, kad ja ovo čitam, kaže ovo ko da, ne znam, ko da je ruska vlada to govori. Ja njoj kažem, gledajte. To i ovdje mnogi misle i da, to je sigurno nešto što vam neće... Pazite što sam ja njoj odgovorio. Ja sam njoj rekao, kada je bila recimo američka invazija na Irak ili na Libiju, Putin je bio protiv, a onaj Tony Blair i George Bush su bili za rat. A Putin je bio protiv rata. I sad što se događalo? Laž je da je Putin samo bio protiv rata, jer je većina javnosti i u Engleskoj i u Americi bila protiv tog rata i tih invazija. I zapravo Putin nije samo izražavao mišljenje, kako bi to rekao, ruske vlade, nego i tihe većine građana na zapadu, kojima je dosta te američke demokratizacije
koja se širi napalmom i bombama. Recite, je li Boris Malagorski koji je snimio vaš spot koji je zapravo dostigao tih 1,5 milijuna klikova, on kotira kao rusko-srpski propagandist, lobist i tako dalje? Gledajte, tko god se usudi izazvati tu propagandu NATO-u. Jer oni stalno govore da oni šire mir i stabilnost, ali mi vidimo da je izbjeglička kriza, znači izbjeglička kriza na Bliskom istoku. Zašto izbjeglice dolaze iz Libije, Iraka, Sirije i Afganistana? Isključivo zato jer Amerika u tome ima prste. I kada vi dođete i to kažete javno, umjesto da se netko s vama, da vam kontrira, da meni u Saboru niti jedna osoba nije rekla ne, Amerika nije kriva za izbjegličku krizu. A samo se, dozvolite mi da odgovorim jer je to jako bitno pitanje. Znači, nitko nije meni rekao Pernar, ti si u krivu kad kažeš da Amerika izazvala izbjegličku krizu, nego se jednostavno koriste etikete. I znači, umjesto da se sučele sa činjenicama, a činjenica nemaju, onda napadaju na osobnoj razini. Je li točno da ste na osobnoj razini, dakle da ste bili... Meni je rekao recimo onaj, kao, kak se zove onaj, Bulj, kao da možda ja, ne znam, iz Ruske ambasade na slušalicama slušam što mi oni govore. Znači, to su takve bizarne teze koje se pojavljuju iz samo jednog razloga. A taj je zato jer ne mogu više obraniti ovu slugansku politiku. Zato jer je narod otvorio oči. Kakav je vaš stav o arbitraži INA-MOL? Nema hrvatska vlada što pregovarati sa MOL-om. Nema što pregovarati. Hrvatska je suverena država, to jest trebala bi biti suverena država, trebala bi imati svoj ustav i svoje zakone. I ne može se izvana odlučivati šta će biti sa INA-om. Pa ne može sad doći, ne znam... Znači to da ste vi protiv arbitraže? Protiv arbitraže i ja sam za to da se INA nacionalizira i da se spasi rafinerija u Sisku, da se zaustavi val otkaza i da se ovi mađarski direktori koji rade na crno, da ih se pošalje nazad u Mađarsku. Koji rade na crno? Ja mislim da oni svi imaju sređene papire tu. Koliko se ja sjećam, nisu baš imali svi sređene papire. To onda morate i to je cijela jedna ergela tih menadžera Mađara koji imaju velike plaće, a našim ljudima se daju otkazi. Ne znam, recimo imate da je INA napravila outsourcing u maloprodaji, znači da je maltene prepolovila na benzinskama ljudima plaće, znači na našim ljudima se može štediti, a na Mađarima se uvijek daje. Znači, samo sekundu, rafinerija u Sisku nek se zatvori i sad vi kažete, a šta da mi tu napravimo? Ali jeste li vi pa pazite, vlada koja je suverena, a ne može ona dozvoliti da sad dođe 5 Mađara i kaže sad smo mi većina i sad vi svi, ne znam koliko ima, 1000 radnika. Vi ste onda za revolucionarni režim. Samo sekundu, 1300 radnika sad oni njima kažu, a šta vi bez posla, doviđenja. Vi ćete reći revolucionarni režim. Pa da, nacionalizacija, hapšenja. Trebaju revolucionarne promjene. Našoj zemlji trebaju revolucionarne promjene. I nasilne? Ne, jer ja ne zagovaram, ne znam, nasilje, nego ja zagovaram to da država jednostavno firma od strateškog interesa, a INA je definitivno takva, vrati nazad pod svoje okrilje, odnosno da ih... Ali Mađari su te dionice INA kupili. Gledajte, kupili su. Ali postavlja se pitanje kako su se našli u poziciji da ih kupe, kojim je to prodao, ne, to se ne prodaje, ali su to kupili na tržištu. A gledajte, to je kao da ja kažem da, ne znam, neko vama ukrade auto, ja sad kupim taj ukradeni auto, ja kažem ja sam ga kupio. Ali nije to isto, oni su dio kupili legalno od vlade, drugi dio su kupili na tržištu. Upitno je ovo sa upravljačkim pravima. Pogrešno tezu iznosite, objasnit ću vam zašto. Društveno vlasništvo, INA je bila društveno vlasništvo. Ono je pripadalo cijelom društvu. A HDZ je kriminalnom privatizacijom proglasio društveno vlasništvo, ono što je pripadalo svima, državnim vlasništvom. To je velika razlika. I onda su tim državnim vlasništvom raspolagali kao svojom prčijom. I onda su kakvim bjelosvjetskim hoštaplerima za razne provizije prodavali. Ja to ne priznam. Vi možete reći, gospodine Rašeta, ja podržavam da se daju otkazi radnicima u INA-i. Ja podržavam to da radnici u maloprodaji da im se prepolove plaće. Ja podržavam to da mađarski menadžeri imaju velike plaće, a da se naše radnike otpušta. I okej, gospodine Rašeta, ako imate takve ideje, izađite na izbore. Izađite na izbore s tim programom, ja ću izaći sa suprotnim programom od vašega i vidjet ćemo za koliko će ljudi u Hrvatskoj glasati. Ali sve što se sad zbiva se po zakonu. Naši političari zastupaju stavove kao da idu na izbore u Mađarskoj. Ja kad njih slušam,
Ja se pitam, dobro ljudi, gdje vi idete na izbore? Koliko imate ruku u Saboru? Živi zid je 4 ruke. A Andrej Plenković? Ne razumijem. 91. 91. Dakle, on ima većinu. On ima većinu i imat će sve dok će ljudi podržavati sluganstvo. Sve dok će ljudi pristajati na poniženje, sve dok će ljudi spuštati glavu. Ali do tad se stvari moraju rješavati unutar sudova, mislim, unutar pravosudnog i zakonskog okvira. Pravosuđe je korumpirano. Zakoni su nepušteni, znači treba mijenjati zakone. Ali su na snazi. Zakone treba poštivati. Gledajte, nemojte vi o poštivanju zakona, jer ja kad čujem od HDZ-a da govore o pravnoj državi i o neovisnom pravosuđu i o borbi protiv korupcije, gledajte, ne može neko svoju demagogiju i propagandu prikazivati kao apsolutnu istinu. Pa znamo svi da je to laž. Ne, nije reći apsolutnu istinu. Riječ je o važećem pravnom poretku. Morate se parkirati tamo gdje je parkirno mjesto. Rekao je Josip Broz Tito, ne valja se držati zakona kao pijan plota. A to nije dobar uzor. Gledajte, njegova ekonomska politika u usporedbi s ovom našom sadašnjom je nebo i zemlja. I ako država mora zaštititi radnika, pa ne mogu ljudi, čovječe Boži, kopat po smeću i čekat u redu pred pučkom kuhinjom i spavat u prenoćištima, a bankar ima 1000 praznih stanova. Tito je 28. osuđen na 8 godina robije u takozvanom bombaškom procesu. Jeste vi spremni trpiti zbog provođenja te vrste ideala koji stvarno imaju primisli revolucije? Sve što radim iz uvjerenja, a ne za novac. Znači, ako ova vlada ikad odluči meni napraviti montirani proces, ne znam, ko ono staljinistički sa svjedocima i tako dalje, ja sam spreman ići u zatvor ako treba. Ako me žele ubiti, neka me ubiju. Meni je samo bitno to da građani shvate da mi ne živimo u demokraciji i da ovi koji nam pričaju cijelo vrijeme o različitosti mišljenja, o slobodi i tako dalje, su ti koji nas drže u ropstvu. I pozivam vas, gospodine Rašeta, nemojte biti ko HDZ-ovci u Saboru. Nemojte braniti interese Mađara. Braniti interese radnika i Siska. Mene su na izborima izabrali građani 6. izborne jedinice. Znači, među ostalim i građani Siska. Oni su preferencijalno preskočili svih 13 ljudi prije mene i zaokružili mene 14. Moja lojalnost je isključivo tim ljudima. I njihovim interesima, a ne mađarskim interesima. I ako se nađu u koliziji dva interesa, znači interes mađarskog mola i tih radnika, ja ću uvijek biti za radnike. Ako oni kažu zakon je na strani Mađara, mijenjam zakon, Mađari doviđenja, goodbye. Ali sa 4 ruke ne možete promijeniti zakon. Točno. Ali na meni je da kažem koji je moj program, a HDZ neka ide i dalje sa svojim programom rasprodaje naše države, neka ide dalje sa programom, evo kao što sad namjeravaju zatvoriti rafineriju u Sisku. Jeste li upućeni šta se zbiva zadnjih dana sa rafinerijom Sisak? Kakve su vaše informacije? Pa stvar je u tome da Mađari jednostavno žele svaki rad obezvrijediti. Cilj je samo izvući profit iz zemlje, znači INA se pretvara iz jedne nacionalne i strateške kompanije u stranu filijalu. Ali u kakvom je odnosu FINA spram Mađara, u takvom je odnosu i naša država spram Brisela. Znači, mi nemamo trenutno samostalnu i suverenu vladu, da Plenkoviću sutra kaže prodaj cijelu INA, on će prodati cijelu INA. Danas je rekao nešto obrnuto. Preko sutra ćemo reći prodaj HEP, on će reći ok, 4000 radnika na cestu i HEP na bubanj. Kakva će biti vaša reakcija ako sutra, dakle mislim na Živi zid, ako sutra bude objavljena vijest, sutra prekosutra u dogledno vrijeme, da se sisačka rafinerija, a sva je prilika da hoće, zatvara? Pa reakcija će biti ta da moramo upozoriti građane na to da marionetska vlada, znači koja je upravljana izvana, će brinuti o interesima stranih entiteta. Ali ovo je legitimna vlada, ispričavam se, to je legitimna, bitno je kako Znate kako je Hemil Vlajki zove? Kako? Doktor znanosti sa Sorbone. On ih zove demokratske marionete. Zato jer, iako oni provode politiku manipulatora, ipak su izabrani na izborima. Znači imaju taj izborni legitimitet. Znači oni jesu istovremeno i marionete, i vi ste u prilici da ga dobijete. Ali su izabrani na demokratski način. Zato ih zovemo demokratske marionete. Moj cilj je građanima Hrvatske reći, ok, imate priliku na izborima glasati između dvoje ljudi. Znači, s jedne strane je recimo gospodin koji zastupa interese austrijske Štirje, na primjer, a s druge strane gospodin Pernar, na primjer, koji zastupa interese vas. I vi kao građani... Ja sam novinar i zastupam svoje profesionalne standarde, tako da ne bi bilo greške.
A Štirjem je poslodavac koji pošten. Štir je poslodavac, da. A da ti je poslodavac Živi zid, drugačije bi pričao moj Rašeta, kužiš. A tak ti je uvijek, ne. Jer ako ne bi pričao ovu priču koju mi pričamo, ne bi bio Živom zidu, demokratski bi me najurili van. Demokratski bi te najurili van. Ivan Pernar čini se viralna zvijezda, budući da je zadnjih dana vidjela ga 100 miliona ljudi. Osjećate li se kao viralna zvijezda? I može li se to pretvoriti u politički kapital? U ovoj regiji se nije pojavila ni jedna politička persona zadnjih puno godina od rata i prije na ovamo, koju bi zapravo ljudi u svim državama regije na taj način lajkali. Da, rekao mi Malagurski, kaže ovaj video koji sam objavio ima Rič. Rič je domet, 4 milijuna ljudi. Vi ste bili sa Malagurski prije 10 godina u Izraelu, ako se ne varam. Ne, nikad nisam bio u Izraelu. Ne poznate ga od prije? Ne, i mislim da je meni vjerojatno u Izraelu i zabranjen ulaz zbog stava o palestinskom pitanju. Jer smatram da nije u redu zemlju graditi na ratnom zločinu. Oni su 1948. napravili etničko čišćenje, protjerali su 750.000 Palestinaca, uzeli im svu imovinu i oduzeli im pravo da se vrate. I iako je UN rezolucijom glavne skupštine 194 traži od Izraela da im dopusti povratak nazad, Izrael to do današnjeg dana odbija i zato su Palestinci najveća izbjeglička populacija na svijetu. 4 miliona i jedina populacija u kojoj se status izbjeglice nasljeđuje s roditelja na dijete. Znači, izbjeglica rađa izbjeglicu. U nijedna druga nacija takva ne postoji na svijetu. Znači, palestinskom narodu je počinjena velika nepravda i žalosno je što Amerika ne poziva izraelsku vladu da tim ljudima dopusti povratak svojim domovima i da im vrati njihovu imovinu. Ali zašto je pokušavate riješiti globalne probleme Krima, Palestine i tako dalje, a odigli ste ruke od problema deložacija i tu je ostalo zapravo puno nerješenih problema i tragova iza? Znate što ću vam reći, gospodine Rašeta? Koliko god se naši unutrašnji problemi činili nepovezani s vanjskim, vi ćete brzo vidjeti da je to sve dio jedne šire priče. Znači, neko će reći kakve veze ima GMO sa prisilnim cijepljenjem. Ili prisilno cijepljenje s valutnom klauzulom. Ili valutna klauzula sa gašenjem rafinerije u Sisku. Ili recimo gašenje rafinerije u Sisku sa stavom naše vlade prema ukrajinskoj krizi. Znači, kad biste vi stavili sva škakljiva pitanja u krug, vi ćete na kraju shvatiti da postoji na globalnoj razini određena interesna struktura, interesna sfera kojoj naša vlada služi i deložacije su samo jedna kap u nizu. Znači, ono što smo mi htjeli, nas su stalno prozivali Živog zida, vi se bavite samo deložacijama. Mi smo stalno govorili, naš program je puno širi. Mi imamo vanjsku politiku, protivimo se i Europskoj uniji i NATO-u, međutim, jednostavno su mediji svaki dio našeg programa koji nije bio vezan uz deložacije ignorirali, nisu mu davali medijski prostor i onda se stvorio privid da se Živi zid bavi samo deložacijama. I onda su nas napadali, oni se bave samo deložacijama. I na kraju kad smo ušli u pitanje monetarne politike i vanjske politike, onda sad napadaju, kažu mi se možda ne bismo trebali tim baviti. Gledajte, neće žuta štampa, neće Štirja grupa, neće Hanza Media, neće državna televizija određivati meni, niti mojim kolegama, čime ćemo se mi baviti i koje ćemo stave zagovarati. Recite mi, Andrej Plenković, dakle, premijer, kako procjenjujete njegov politički doseg, karakter, konfiguraciju, parlamentarnu većinu? Evo, bit ću iskren u stavu, znači, prema Plenkoviću. Kad je bilo izglasavanje vlade, on je držao govor neki. Uglavnom dok je on držao taj govor, ja sam otišao iz prostorije jer sam znao da ništa pametno od njega neću čuti. Znači, taj monolog njegov 30 minuta, kojeg je žuta štampa hvalila. Je li vam Milanović bolji? Samo sekundu, jel mogu odgovoriti do kraja na pitanje? Nemojte me prekidati, molim vas, gospodine Rašeta. Hvala vam. Znači, međutim, što je bilo? Kad sam ja jučer držao govor u Saboru, gospodin Plenković je bio tamo i slušao me. I kad sam ja shvatio da on spreman čut, onda sam i ja, kad je on držao završni govor, ja sam onda ostao u Saboru i iz poštovanja ga slušao. Znači, gospodin Plenković je čovjek koji daje poštovanje i kad sam vidio da ga daje, ja sam mu ga i uzvratio. Ali niste vam govorili kako ga procjenjujete kao... Jako je sa ljudske strane je korektan prema meni izrazito bio. Znači, on niti jednu ružnu riječ meni nije uputio
znači za njega mogu reći sa te ljudske strane da je džentlmen. A sa političke? Ali s političke strane je on lutak Brisela. I ja kad njega napadam zbog sluganstva, to nije zato jer ja imam osobno nešto protiv njega, jer on je meni simpatičan. On je drag čovjek, on nije baba roga, on je stvarno jedno uglađeno lice i ima manire. I ja njegovog oca znam. Njegov otac je... Ma nemojte, Marija. Da, jer je on pacijent bio u našoj ordinaciji opće prakse. Znači još uvijek je. Moja majka, kao doktor medicine i ja kao medicinski tehničar, mi zajedno radimo ili smo u timu i on je bio naš pacijent. I njegov tata je bio vrhunski čovjek, korektan prema nama, pogotovo prema meni. Stvarno, znači ja jednu riječ na njega ne mogu reći. S te strane. Međutim, sa strane njegove politike, koja je takva kakva je, a to je da sagiba glavu, da sluganski razmišlja, ja to moram osuditi, jer je to moja odgovornost i prema biračima i prema narodu. Jeste li pratili njegove stavove prema Ukrajini u vrijeme dok je bio u Europskom parlamentu? On je bio izaslanik Europske unije za tu ukrajinsku krizu. Jednostavno, ja mislim da on ni sam zapravo nije svjestan istine. Ja mislim da su mu u Briselu, da su jednostavno izmanipulirali... Kako mislim da nije svjestan istine? Pa on je pametan čovjek. Ma je, ali ja mislim da su mu oni u Briselu jednostavno da su mu napunili glavu s tim pričama gdje se treba bojati Putina, a ne Hanžekovića. Recimo, našim građanima je puno veći problem i prijetnja ljudi ala Hanžeković nego Vladimir Putin. Ali stalno se govori ne o prijetnji ovršne mafije, nego o ruskoj prijetnji. Znači, pokušava se skrenut, znači, ajmo reći, mi imamo babarogu, stvarnu babarogu, zove se, znači, Marijan Hanžeković, mason 33. stupnja, koji masakrira ljude. To je kolega koji vodi konkurentsku kuću, pa ne bi bilo korektno da ga sad tu napadamo, jer to je naprosto... Ali moja je dužnost to čudovište prozvati imenom i prezimenom. Znači, s jedne strane, imate stvarnu babarogu, a s druge strane imate čovjeka koji samo voli svoju zemlju i kojeg se uporno prikazuje kao babaroga da bi se skrenulo, znači umjesto da se šalje... Boži Petrovu nije lako, jer Perar kad navali nestaje. Umjesto da se policija, odnosno vojska, šalje da štiti domove ljudi koje strane banke izbacuju na ulicu i da se na taj način štiti Hrvatska, mi vojsku šaljemo na rusku granicu. Je li to u hrvatskom interesu? Ali recite mi ovako, u prošloj varijanti HDZ-a kojeg je vodio Karamarko, Novac... Samo ću vam reći, ja kada slušam njegovo mišljenje o ukrajinskoj krizi, ja se osjećam kao da slušam Baracka Obama. Znači, a ono što Barack Obama govori, to je američka propaganda. Znači, 99% toga što on priča kako je Amerika za slobodu, kako širi mir, kako želi da svima bude dobro. On priča ko manekenke. Priča ko manekenke na izborima za Ali sad ste vi mene prekinuli. Dakle, u prošloj varijanti HDZ-a kojeg je vodio Tomislav Karamarko, novac za tu stranku je curio iz Rusije. Dakle, njihov ekonomski program koji je oblikovan u IFO institutu u Minhenu je bio plaćen sa ruskih računa. Gledajte... I tu se jasno nadzirali interesi Rusije da preko Mađarske zapravo dođu do krvotoka... Žena preko koje je Karamarko radi, odnosno njegova žena Ana, ako se ne varam, se zvala Oksana. Tako je, Dvinskih. I ta žena je Ukrajinka. Ja sam pitao prvog tajnika ruskog veleposlanstva... Znači, u vezi ste s ruskim veleposlanstvom? Apsolutno, da. Idete po mišljenje kod njih? Idem po informacije. Ja sam njega pitao, on se zove... Samo malo, Sergij Trifunov, ja mislim. Ja sam ga pitao, Sergij, jel imate vi kakve veze sa Karamarkom? Jer navodno su ga kao zbog veza sa vama maknuli. Kaže on meni, Pernar, mi nikakve veze s njim nemamo. Zašto bi on to vama priznao? Gledajte, zašto bi priznao? Zato jer mislim da je čovjek iskren. A vi možete meni vjerovati, a i ne možete, a mogu njemu vjerovati, a i ne moram. Ali vi mene pitate za moje mišljenje. Ja vam sada govorim svoje mišljenje. I on je meni rekao, gle, on je s tom nekom Ukrajinkom u kontaktu, koja je to, znači ona nije Ruskinja, broj 1. Kaže on, navodno ona ima rusko državljanstvo, ali nisam siguran, ali sa službenom, znači, ruskom vladom, znači sa nama iz ambasade. On nikakav kontakt nije imao. Veli, ako on imao kakav kontakt... Pa to mu nije trebalo, da? On je rekao, ako on imao kakav kontakt sa ruskim podzemljem, to je druga stvar. Ali sa Rusijom u političkom smislu, on nikakve veze nije imao, kaže, on je bio američki čovjek
bio je za NATO, za EU, znači bio je sluga koji ovi prije njega i koji ovi što su trenutno nakon njega. Ne, ovi trenutno sigurno nisu. Malo prije ste rekli da je Andrej Plenković replika Baracka Obame, prema tome to je nešto potpuno... Ma Barack Obama ne vlada. Suprotno. Barack Obama ne vlada. Ko vlada? Vladaju ljudi iz sjene, znači vladaju oni koji drže medije. Ti koji drže medije su gurali Baracka Obamu. To su ljudi koji drže novac, koji se nalaze iza federalnih rezervi, a federalne rezerve, Američka središnja banka, nisu u državnom vlasništvu, nego su u vlasništvu par privatnih ljudi, obitelji Rothschild. Sad ti ljudi zapravo vladaju svijetom, a mi političari koji sjedimo, predsjednici, premijeri i zastupnici, mi smo zapravo u 99% slučajeva lutke na koncu, znači... Sad slijedi test pitanje. Chemtrails, pitanje svih pitanja. Mislim, ja sam gledao dokumentarac na CDF-u, njemačkoj televiziji. I sad novinarka govori da pokaže, evo ima, ne znam, bacaju iz aviona, sprejaju sumpor. I ona objašnjava da se sumpor, to je dokumentarac bio, raspršuje u zrak da bi se spriječilo nekako globalno zagrijavanje, što ti ja znam. Znači, UN je priznao sam, odnosno američka vlada je sama priznala da iz nekih meteoroloških razloga se nešto zaprašuje. A na kraju krajeva kad ljudi vide da ti tragovi koji izlaze iz aviona, da ostaju satima, jer inače normalan trag, znači kondenzacija, ona nestane za čas. A vi imate ovdje gdje satima ti tragovi ostaju. Meni je neobično da bi taj trag bio prirodan kondenzat, već vjerujem, odnosno mislim, da se u slučaju da se satima zadržava i tako dalje širi umjesto da nestaje, mislim da tu ima nečega, ali ne znam što. A ja vam samo govorim svoje mišljenje. Ja ne znam točno... Niste posljednike istine o toj priči. Dobro. Ali ovo sam samo htio reći, da je Karamarko bio ruski čovjek, pa ne bi Hrvatska vodila tu politiku koju je vodila. I to vam je najjednostavniji argument. Znači da je Karamarko bio ruski čovjek, odnosno naklonjen Rusiji, a jel bi on pričao ko ja u Saboru ili ko Plenković? On u Saboru uopće nije pričao. Dobro, ovo je sad crni humor. Ne, to je istina. Sjećate se nekog njegovog govora, ja se stvarno ne sjećam. Ni ja. Možda je bio cijelo vrijeme za Rusa, a samo to nije rekao. To je sasvim moguće. Nastavljamo razgovor, internet je užaren, gledanost je ogromna, tako da moramo nastaviti. Recite mi ovako, idemo malo prokomentirati hrvatsku političku scenu. Prvo ste zapravo ušli u okršaj već prvog dana Sabora sa Božom Petrovom. To su ljudi ocjenjivali kao oštro uklizavanje u protivnički teren. Nosili ste se odlično. Kako procjenjujete Božu Petrova? Ko je taj čovjek? Zašto Most nije među svoje uvjete koje su definirali kao uvjete za pregovore s HDZ-om stavio INA-u, rafineriju Sisak? Zato jer je Most je sluganska stranka koji HDZ. Znači, Ivan deklamira naše novine koje... sad pazite foru. Znači, ovo je HDZ, ovo je Most. I sad Božo Petrov prca HDZ, maltretira ih, ne. Međutim, što? Kada se nađe entitet koji je iznad njih dvoje, znači strana korporacija, strana banka i tako dalje, onda je i Most i HDZ su podjednako podređeni. To je kao jedan hranidbeni lanac. Znači ako znači može MOL nadmudrivati, to jest može se Božo Petrov s Karamarkom i Plenkovićem nadmudrivati, ali ako MOL kaže rafinerija će se zatvoriti, Božo Petrov će reći u redu. Znači sustav upravljanja našom zemljom nije odozdola prema gore. Znači gdje narod izborom svojih predstavnika znači izabere ljude i onda ti ljudi su podređeni kome? Svojim biračima. Znači ja sam kao političar podređen ljudima koji su za mene glasali, koji su me izabrali u Sabor. Međutim, HDZ i ove drugi, i Most, i SDP i druge marionetske stranke, oni su podređeni krupnom kapitalu. Što znači da te stranke zapravo krše osnovno načelo demokracije, jer kod nas znači narod ne vlada. Zašto je onda cijela prva posada Mosta demonstrativno otišla na premijeru Gazde, a to je anti-establishment film koji napada prvog hrvatskog tekuna, poduzetnika Ivicu Todorića? Gledajte, mogu ja otići na premijeru filma kako je Sanader uzeo mito za prodaju MOL-a, ali ako ja sutradan kažem ma nema ništa sporno u toj prodaji ili ugasite rafineriju Sisak, što to znači? To vam je ko Miro Bulj. On govori u Saboru
da je on osobno protiv Europske unije, da se ne slaže s politikom NATO-a, da misli ko i ja. Ja ga pitam, pa gospodine Bulj, ako vi tako razmišljate, zašto ste onda glasali za vladu koja provodi svu suprotnu politiku? Znači, nije ključna stvar... I šta kaže gospodin Bulj na to? A nema odgovora, šta će reći? Ali hoću vam reći, znači, nije poanta što ja pričam. Mogu ja pričati ovdje da sam, ne znam, protiv banaka, a sutradan kad izbacuju obitelj bankari na ulicu, kažem ja nemam ništa s tim, snalazite se sami. Znači, nije ključno ono što mi govorimo, nego ono što mi radimo. I ljudi koji prate moj rad znaju da je moj rad vjerodostojan. Znači, vjerodostojan znači da ono što ja kažem, to i napravim. Znači da ako sam ja prije izbora govorio jedno, ja ću govoriti nakon izbora isto to. A ne kao recimo Plenković koji prije izbora kaže zaštitit ćemo jedinu nekretninu od ovrhe, a onda čim u izbornoj noći kad dobije vlast onda kaže nećemo zaštititi. I onda zovu ljudi mene i kaže pa rekao je da će to napraviti. Ja kažem lagao je, šta drugo da vam kažem. Je li Most domoljubna stranka? Ili je to partikularno ili nije uopće po vašem mišljenju? Most je pošteniji od HDZ-a. Ja mislim da je u onom, na osobnoj razini, ja mislim da je Božo Petrov pošten čovjek. Mislim, kad kažem pošten, u politici ima izraz pošten za običnog čovjeka i za političara nije isto. Znači, u politici je stvarno stanje teške korupcije. Znači, u usporedbi s HDZ-ovcima je Božo Petrov pošten čovjek. Međutim, iako je pošten, on je podređen. Znači, kapital je iznad njega i ako banke kažu mi ne pristajemo da se jedina nekretnina zaštiti od ovrha, on će reći dobro. Banke kažu, Europska unija, komisija kaže ne može se ukinuti valutna klauzula, on će reći ok. Znači on je pošten na ovoj najnižoj razini, znači da je on tu sad sa nama i da mu je neko dao 30 kuna, on bi ravnomjerno svakom dao po 10. Znači nije on lopov u tom smislu, ali služi stranim interesima, a problem kod nas nije kako ćemo raspodijeliti ovih 10 kuna, nego je problem gdje će cijela država završiti. Ali, kako bih rekao, politike koje vi nudite nisu primjenjene, ja se ispričavam samo, dakle, internet je užaren, dolaze nam pitanja gledatelja, čujem iz režija da su Veronika slobodno. Neka pitaju. Da. Komentari gledatelja možemo nešto i prokomentirati, hvala. Dakle, Gand, napokon imamo modernu ljevicu u Saboru koja govori o problemima, a i bavi se aktivizmom, to do sad nismo imali. Onima do sad na ljevici nikad ne bi palo na pamet da dođu u kontakt sa običnim smrtnicima. Ja ne bih rekao da ste vi ljevičari. Gledajte, ja gledam ovako, jesi za čovjeka ili si protiv čovjeka? Jesi za deložaciju ili si protiv deložacije? Jesi li za to da ljudi dobiju otkaz ili da ljudi rade? A kad bi vi imali svoj stan i dali ga nekom, a on vam ne bi plaćao rate, ili bi ga vi deložirali? Banke nisu pošteni vlasnici. Dug ovaj koji je nama nametnut nije pošten. Znači, ja ne govorim o ljudima koji su radom stekli svoju imovinu i koji su se mučili cijeli život. Ja vam govorim o hoštaplerima koji ne rade ništa, a otimaju sve i tjeraju ljude na ulicu bez milosti. Ako biste se vi pozicionirali negdje na političkoj skali lijevo, desno, centar, vi ste? Valjda više lijevo. Gore, dolje, više lijevo. Više lijevo, da. Ok, razbio je monotoniju u Saboru, jedno vrijeme će biti interesantno i smiješno, a onda će nestati tema za sprdnju i postati dosadno, a s time nije riješen problem građana. To je dosta izvjestan scenarij. Gledajte, tema za sprdnju. Kad ja u HDZ-u... Ljudima je smiješno što vi izrugujete establishment. Mislim da se na to... Kad ja s HDZ-ovcima imam duele u Saboru, ja govorim s govornice, onda su vam oni ko čimpanze u zoološkom vrtu. Znači oni grimase rade, podruguju se, smiju se. Zašto? Da bi me omeli kao govornika. Ali kamera, dok ja govorim, ne prikazuje njih. Znači, kamera prikazuje mene, a oni kaj rade, to se ne vidi. I onda kad sam ja vidio da se oni meni rugaju, tako je počela prva sjednica, ja sam održao prvi govor, a Sinčiću je neugodno kad mu se ruga, on je rekao, ma nemoj da ti se smiju. Onda ja drugi put govorim i opet meni Sinčić govori, pa nemoj im da ti se smiju. I on je zapravo, koliko sam ja shvatio njega, on je mislio kao, ma nemoj se s njima natezati. A ja kad sam shvatio da Sinčić to posmihivanje gleda kao problem, onda sam mu pristupio kako da ga riješim. Znači kontrastrategiju. Našao sam cjepivo, penicilin, film Izbavitelj, kak se zove? Čisto Papić. Da, indikator B. B za HDZ-ovce.
A koji je to indikator B? Svaki put kad se oni krenu smijat, ja kažem ljudi kopaju po smeću, a vi se smijete. I onda kamera pokaže na njih i oni sad, ne mogu se oni nastaviti smijat. Moraju se trenutno uozbiljiti. Za indikator B zvani Ivan Pernar trenutno čini se u sabornici, nitko nema rješenja. Tako da ja s tom pričom o kopačima kontejnera njih svaki put stabiliziram. Ovo je jedna pohvala zaslužuje. I zapravo smo riješili, skoro da smo riješili problem onoga kao on tu govori, ruganje i ono. Rugala se s. Dakle, jučer smo najavili našu naslovnicu sa 24 sata koja je otkrila da gospodin Pernar ima 11-godišnjeg sina sa Njemicom. Riječima Ivan Pernar je kao Tito. Pokorio je cijelu regiju, postao je zaštitnik prava radnika ugroženih, poniženih i uvređenih i ne boji se zato otrpiti ni kaznu. Ima dijete sa Njemicom i postao je viralna ikona. Međutim, ovdje dobijamo komentar gledatelja koji kaže Pernar je 100 puta bolji od Tita. Znate što, on vam gleda sa strane te što ja nemam... Tito je bio u jednom povijesnom trenutku i on je pozitivan, negativan. Znate što, često se stavlja situacija crno-bijela. Ekonomska politika koju on vodio i politika kako je on zapravo smirivao nacionalne strasti i držao zapravo, bilo je političkih zatvorenika, ne, ali ima ih i danas. Neko će reći da onda ljudi nisu, ko nije bio u partiji, recimo mogu dobiti posao. Danas ljudi ne mogu dobiti posao čak i da su član HDZ. Znači, tolika je visoka razina nezaposlenosti. Znači, bio onaj režim represivan, ali imao neke dobre strane. Stvar je u tome što ja nemam tu represivnu notu. Tito je isto više naginjao Palestincima nego Izraelu. On je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom. Više je naginjao Moskvi nego Americi, ali je za razliku od vas radio ekvidistancu. Radio ekvidistancu i o čemu se radi? U trenutku kada se mi otrgnemo od američke ove okupacije, prikrivene i tihe, u tom trenutku mi možemo sad, sad ćemo biti neutralni. Ali u trenutku dok vas Amerika okupira, vi morate pričati protiv Amerike. Ne možete vi sad očekivati da će se narod probuditi. Ali niko vas ne govori o pojmu okupacija. Nema ni jednog američkog vojnika tu, osim možda u pojedinim objektima gdje na Buzinu. Ambasade, da. Gledajte, ima li ih ili nema? Suština cijele priče je da se rat danas ne vodi nužno grubom silom, nego suptilnim metodama. Znači, dovoljno je zavladati domaćim političarima, znači potkupiš domaće političare, oni provode tvoju volju i ti imaš stvarnu vlast. Znači, ne moraju američki marinci tjerati ljude iz kuća, to će hrvatska policija odraditi za njih. Samo da ispričavam se još komentara. Dakle, Maja Matijašević, ovo je bolje od bilo kojeg filma. njoj je to smiješno. Josipa Brkan, genije. Nikola Krvarić, vidimo se da je puno čitao o teorijama zavjere u kojima i nije nužno sve laž, ali stiže novi set pitanja. Htio bih reći da taj izraz teorije zavjere, svaki put kad se pojavi neka škakljiva informacija, onda sustav da bi na neki, kak bi to rekao, galantan način jednostavno otpisao one koji to govore, samo kaže to je teorija zavjere. Ja recimo kažem nije izvršena invazija na Krim, ljudi su sami, jer pazite što se dogodilo. Putin je znao što će Amerika i Zapad tvrditi. Kao anektiranje Krim, nisu ljudi sami odlučili. I on kad je proveo referendum, on je rekao pozivam promatrače OSS-a da dođu. Znači pozivam cijelu međunarodnu zajednicu, dođite na birališta, brojite glasove. Ne, Vladimir Vladimirović očito nije glup čovjek. Međutim, oni su to odbili. Zašto su odbili? Jer su znali da bi time dali legitimitet tom referendumu, a jasno je bilo da je većina građana Krima bila za pripajanje Rusiji. I kad sam ja rekao, kad sam se suprotstavio Plenkoviću, kad sam rekao pa ne možete lagat narod, ne možete govoriti da je bilo invazija i tako, napačeni narod, da, onda je on meni rekao, pristupi me kao da sam ja teoretičar zavjere, da šta ja pričam, jednostavno diskreditaciju. Nastavak komentara kao napušteni klinac koji je čitao portale i brije svoj film, svašta može doći u Sabor, dakle ovo nije glasačica Živog zida, hvala mu. Suzana Simpson, cjepivo za HDZ-ovce, dalje nećemo čitati jer je utuživo. Lemsen Brajković, baš Nešer nema ti ravnog. Ljiljana Šuštić, Pernar slijedi trag novca i doći ćeš do glavnih koji vuku konce u našoj Hrvatskoj. Dragan Novkov, sve jasno u Saboru, svi šute osim Pernara, JBG, istina boli. Da. A to je negdje najbliže formuli zbog čega ste tako naglo postali viralni hit. Da, a inače da vam kažem jednu stvar. Pitali ste me zašto imam kontakte s Rusima. Zove se Sergej Trofimov, krivo sam rekao, prvi tajnik ambasade, njihov on je politolog. Da, Sergej Trifunović je ja kad se nađem u problemima s medijima, kada žuta štampa napadne sa svih strana,
Ja onda odem do njega, ja njega pitam, Sergej, daj mi ti daj savjet. A on kaže meni, čuj, mi u Rusiji imamo opoziciju koja je za NATO i Ameriku. Znači, kao što si ti ovdje protiv NATO i Amerike, mi imamo ljude u Rusiji koji su za Ameriku i NATO. Jesu li u zatvoru ili na slobodi? A na slobodi su, ali on meni kaže... Dokle? On meni kaže ovako, iste metode koje mediji protiv tebe koriste ovdje, te iste metode mi koristimo protiv njih. Znači da je to državna politika koja ista i tamo i ovamo. Pernar rekao mi je nemoj ove napade osobno doživljavati. A onda mi je rekao jednu još zanimljivu stvar. Veli, kad sam ja vidio kolika je količina tih napada, znači vas je šaka, vi ste rekli 4 u Saboru vas, a oni tolikom žestinom su udarali protiv vas. Znači svi mogući mediji, portali, televizije i tako dalje. Kaže on meni, takva količina napada na tako malu grupu ljudi nije znak njihove moći, nego njihovog straha. I on je meni rekao, Pernar, oni se vas boje. I to mi je rekao prije nego ću ja progovoriti u Saboru i tako dalje. Što znači da zapravo postoji razlog zašto treba čuti tuđe mišljenje. I on je zapravo meni na taj način, na neki način, ko baba Vanga, zapravo prognozirao što će se dogoditi. Da će doći do kaosa na političkoj sceni i da će ove sve lutke i marionete koji rade... Je to prognozirao? Prije nego sam ja uopće progovorio u Saboru, on je prognozirao da ću pomesti taj Muppet Show sa scene. Odnosno da mi jednostavno neće moći odgovoriti na pitanja i teze koje postavljam. I on je meni rekao, mi Rusi, kaže, mi ne želimo da Rusija bude, to jest da Hrvatska bude naš protektorat. Mi ne želimo vama nametati, hoćete li privatizirati vaša poduzeća ili nećete. Kaže, nas se to ne tiče, to je vaša stvar što ćete vi s tim raditi. Nama je samo bitno da se sankcije ukinu, da vaša vojska ne ide na rusku granicu i kaže on, veli turisti manje dolaze zbog tih viza. I on je meni rekao, Ivane, nas samo to troje zanima. Ja sam mu rekao, Sergej, to je najmanje... Harašo. I sjećam se kad je bilo onaj igre mladih, pa su ruskinje dvije bile, sam upoznao. Ja njima velim, Rusija harašo, Amerika njet harašo. I to je bilo odmah... Pernar je dosta vješt na internacionalnom terenu. Nemojte to govoriti. A pričali smo i o ženama. Ne sumnjam, nakon ovoga ne sumnjam. Pitam ja njega kako su ruskinje. Kaže on meni, ako su iz Moskve nije dobro, a ovo ostalo je ok. Ja pitam, pa zašto cure iz Moskve nisu dobre? On veli meni, ma kaže, one su ti ko američke, veli žene, to materializam ih je pojeo i razmišljaju na taj jedan, ne razmišljaju one dubinski, nego po površini. Ali u vrijeme demonstracija protiv premijerke Kosor, javnost je zaprisegnuli dok traje borba nema seksa, međutim... Gledajte, ovo je bilo puno prije, znači ovo je bilo, sin se rodio 2005. 4.5. na dan kad je umro drug Tito. Na dan kad je umro drug Tito? Se on rodio, da. Ivan Pernar je dobio sina na dan kad je rođen drug Tito, ja u tome vidim više od koincidencije. Više od pukog slučaja. A prosvjedi su bile 2011. 6 godina kasnije. Znači ne može se meni predbacivati da sam prekršio obećanje iz medija. To nije predbacivanje, to je naprosto, kako bih rekao, pronatalitetna politika, vjerojatno ne rađena iz tih razloga, ali... Eto. Sin govori hrvatski? Ma kakvi. Ne. Ja na njemački s njim. A to je sudbina dobrog dijela radne snage u Hrvatskoj. Stigla je nova kolekcija pitanja, hoće nam prizvati neko ili da nastavimo? Stigao je i novi Ekspres. Glavna zvijezda je za razliku od dnevnih novina opet Ivan Pernar, karizmatičan, kontroverzan, plameni govornik, vješt retoričar. Dakle, ti si bio i na debatnim klubovima. Da. Inače da vam ispričam za Njemicu. Često puta kad bi mi znali onako... Na njemačkom se pričali? Da, na engleskom. Je bila navika u početku, onda kasnije kako smo mi dulje živjeli, onda smo počeli na njemačkom i tako dalje, ali koja je fora bila? Svaki put... Kako ste je osvojili, jel? Ma ne, nego vam hoću reći, svaki put kad bi ušli u raspravu, znači ona bi zbog nečeg bila nezadovoljna. Žene često znaju biti zbog nečeg nezadovoljne i to vam je u svakom odnosu muškarca i žene. Zbog čega je ona bila nezadovoljna? Gle, za mene su to neke marginalne stvari, ne sjećam se uopće. Ali uglavnom, i onda kad bi ušli u raspravu, uvijek u toj raspravi bih ja ko HDZ-ovce bio pobjedio. I onda bi ona rekla neću... Sa Pernarom nije lako ni ženama, ni HDZ-ovcima, a boga mi ni meni. I onda ona rekla ne želim se s tobom raspravljati. Tako da, bilo je i tih komičnih trenutaka.
Gospodine Rašeta, pa dajte budite džentlmen, pa nemojte tako razgovarati. Ispričavam se. Dakle, stigla je naša nova naslovnica. Dakle, mi smo skupili masu materijala, mišljenja o čovjeku koji je uspalio cijelu regiju, što je živa istina. Dakle, misterij Pernar, političke elite priznaju, dakle, to je ovo o čemu mi sad govorimo. On je golem problem, pazite ovo, kad ste vi vidjeli situaciju Plenkovića, normalno bi bilo da u Saboru opozicija, znači 40 zastupnika SDP-a, da kontrira Plenkoviću. Međutim, u Saboru do sada opozicije nije bilo. Ja sam vidio da svi ti SDP-ovci, umjesto da mi se pridruže, da kažu pa to je protivno našim interesima ta politika ili zašto mi šaljemo vojsku na rusku granicu, oni su njega slušali njemo kao da su dio većine. To je takozvana hrvatska šutnja, ako se dobro sjećamo tog termina od prije rata. I najveći problem u Saboru, to jest danas u Hrvatskoj, nije loša vlast, nego loša opozicija. I Živi zid je sada korektiv opozicije, a ako Bog bude dao, bit će jednog dana korektiv vlasti ili na vlasti, kako građani odluče. Da pročitamo dalje komentare, unaprijed se ispričavam zbog lascivnosti pojedinih poruka, međutim, Roberto Ratnik svjetlosti, Ivane, političke elite ne razumiju tvoj jezik, to je pristojno. Razumiju oni sve, oni se boje nas. Kad je Plenković bio u Briselu, oni su njemu rekli šta se tamo događa. Znači, znaju oni u Briselu da postoji problem u Hrvatskoj. To je ovaj slučaj Mire Bulja, jel? I hoću vam reći da oni sve kuže ko i vi, ali jednostavno oni su na taj odnos sluganstva pristali. Znači, ti njemu kažeš, pa daj čovjek će ne budi sluga, ne budi rob, digni glavu, ne, on će dalje će, gasi se rafinerija, treba deložirati. Razumijete, nemaju čvrstu ruku da kažu dosta je bilo. Filip Mišković, jedno neugodno i provokativno pitanje. Je li istina da je Pernar u srednjoj školi prijetio da će se baciti s prozora ako mu profesorica ne zaključi 2 iz matematike? Svaka čast na aktivizmu, no ovo je slučaj za proučavanje. Moja profesorica u srednjoj školi 1. razred je bila Sedmak se zvala. Ja sam u 5. gimnaziji najnormalnije završio, odnosno najnormalnije položio matematiku. Nikad nisam ni bio u situaciji da padnem, a u 10. gimnaziji gdje sam nastavio 2., 3., 4. razred, profesor mi je bio sada, samo malo da se sjetim, ja mislim Ivan Đura se zvao, bio je korektan prema meni, nikada on nije, ja mislim, nijednog učenika srušio. Znači, to vam je kao teza gdje žena zove u živu emisiju i kaže zašto Pernar nije u zatvoru ako je nadrogiran tukao policajca na trgu Bana Jelačića. I sad, znači, ima puno priča koje kruže o meni. Ne, očito ih je masa i bit će ih sve više. To je sudbina viralnih zvijezda. Ali to vam je posljedica toga što ste ušli u političku arenu. I sad vi sve njih i nokautirate, a sad ne može ovaj čovjek koji kaže je li istina da si prijetio skokom sa prozora, ne može on reći Pernar nije istina ovo što govoriš da je naša zemlja okupirana, nego me na osobnoj razini i podbada. Biber Zvonko Bibernović kaže to, Ivane, udri po starim prdonjama, ja se ispričavam, ali to je doslovce sadržaj poruke. Dakle, naslovnica Ekspresa, Ivana Pernara stižu brutalne optužbe, dobiva novce od Rusa. Nisu mi dali ni kune, evo. Dobro. Rublje. Počastio me, u nijednoj valuti nisam dobio, čovjek me počastio, taj Sergij Trofimov, ja mislim 2 puta s pivom, eto, to je sve. Janjetina ništa. Čak ručak nisam dobio. Srpski propagandist mu piše govore. To je nebuloza. Moji govori dolaze iz moje glave i nikom ih ne piše, niti ih ja čitam. Znači, ako postoji jedna osoba u Saboru koja može držati govore nenaučene iz ruke, odnosno iz rukava. Živi sam svjedok, Ivan Pernar može govoriti 2 sata bez šalabahtera, što nije ni u Saboru, ni drugdje baš čest slučaj. Koje su još optužbe? Daj da vidimo. Dakle, sljedeće optužbe su bio je u HDZ-u pa špionirao mlade SDP-a. Dakle, Tomislav Saucha tvrdi da ste bili na forumu mladih. Saucha tvrdi da sam bio na forumu mladih, a oni su imali, ja sam imao prijateljicu u SDP-u i oni su tamo imali neki domjenak. Neko je druženje bilo. I ona je mene pitala, Ivan, hoćeš doći? To je bilo prije 10 godina. Ja sam jedan jedini put došao na to i podružio sam se s ljudima i doviđenja. I sad on iz tog jednog detalja iskonstruira cijelu priču. I ista stvar na Malešnici gdje živim u Španskom, prolazio sam ulicom Malešnica. I tamo u ulici Malešnica je premijer Milanović
govorio u prostoru mjesnog odbora i bilo je 100 SDP-ovaca unutra. Sad meni je bilo zanimljivo, čuj, premijer je došao tu kod nas na Malešnicu i ja sam ušao u zgradu, prostor mjesnog odbora, bio tamo 15 minuta i otišao i sad poslije će reći Milanović posjetio viđao sam ja nastup. njega na sastancima SDP-a. Mislim, pokušava se mi naprosto ne možemo zaustaviti i iskanalizirati ovaj ogromni interes gledatelja. Stižu dakle nove, ovo nismo nikad imali do sad. Like pin comment, haha. Tomislav Tome Jurišić, šta će biti sa zaposlenima koji su prijavljeni na minimalac, a ostalo primaju u kuvertama, a prisiljeni su šutiti? Kad će neko povući to pitanje? Sve dok se zemljom upravlja izvana, svi ćemo biti gaženi. Znači, pa pazite vi kada saborski zastupnici, ljudi kažu tipa neki zaposlenik, recimo vaše firme u Štiri, on recimo kaže, čuj, recimo ja ne mogu baš reći svoje mišljenje. Mi imamo situaciju da mi u Saboru imamo ljude koji se ne mogu reći svoje mišljenje. Znači, nema nikakve slobode u sluganstvu. Znači, to dok mi u Saboru ne budemo slobodni ljudi, govoriti što mislimo, do tada neće ni čistačica moći govoriti što misli. Niti će moći ovaj čovjek dobiti plaću na račun i tako dalje. Jedno krajnje delikatesno pitanje, kako bi rekla Ava Karabatić. Naime, dakle, razvile su se velike kontroverze oko diplome Vladimire Palfi. Da. Veći dio tiska i medija... Odlično, odlično. Ja sam čekao da me pitate ovo pitanje. Što je Dočekali bilo? ste. Dočekali ste. Kada je Sinčić bio u utrci političkoj, ne? Onda su mediji govorili, to jest nije rekao Jutarnji list Sinčić nema diplomu, nego stavi Milan Kujundžić, dvotočka, on je nezavršeni student. I sad što se događa? Njemu se mjesecima, to jest tjednima se njemu predbacivalo da on nema završen fakultet putem medija. Naravno, znaju mediji da ima. Lako za njega, samo on ima. Sekundu. On kaže da, samo sekundu. On kaže da ima, međutim, iako on govori cijelo vrijeme da ima, u medije dobivaju prostor samo oni koji tvrdu ma on je niškorist, on je vječni student. Znamo da on ima. Ej, sad što se događa? Što se događa? Vi ste mi rekli igrom slučaja prije emisije da ste išli provjeravati je li ima. Ima. Međutim, kad ste saznali da ima diplomu, vi niste rekli Milan Kujundžić laže, Sinčić ima diplomu, nego ste samo aha ima diplomu, idemo dalje. Ne, ali nismo vidjeli Milan Kujundžić. Pazite što se meni dogodilo dalje. Ja dolazim u Sabor. Dolazim u kadrovsku službu, idem se za plaću, da dokument. Pita mene gospođa, koja je vaša stručna sprema? Ja kažem, ja sam viši medicinski tehničar. Ne, to znamo, ali Vladimira Palfi... sekundu. Ona mene pita za diplomu. Ja kažem, gospođo, ako vi meni ne vjerujete da imam tu diplomu... Ali vama svi vjerujemo, Samo sekundu, ako mi ne vjerujete da imam tu diplomu, onda mi napišite da imam osnovnu školu, meni je potpuno svejedno, jer ja nisam zaposlen u Saboru zbog svoje titule. Ja nisam zaposlen zbog svoje titule, niti mojim biračima išta predstavlja jesam ja završio za višeg tehničara ili ne. Znači ja se bavim drugim temama i ja sam odbio njima dati diplomu na uvid. Oni su rekli dajte nam diplomu da vidimo. Ali mi vama vjerujemo da imate diplomu, ali Vladimira Palfi. Ali pazite ovo. I sad se pojavilo pitanje Vladimire Palfi i njene čiju diplome. diplomu nismo vidjeli. I nećete je ni vidjeti jer vam je neće pokazati kao ni ja. Znači da nema? Ima je. Ali vam je neće pokazati. Vi biste zaprisegnuti to, možete pogledati u kameru i zaprisegnuti da Vladimira Palfi ima ovu kameru. Vladimira Palfi ima diplomu. Ali što se događa? Jednostavno mediji pokušavaju poniziti, vrijeđati, napadati i to rade sustavno cijelo ovo vrijeme sve nas. I mene recimo prozivaju za milion stvari. Recimo što je bilo zanimljivo u Saboru. Kaže oni Pernar, kaže krši dostojanstvo Sabora. Kako on može ljude imenom prozivati? A to što je žuta štampa mene 5 godina prozivala, vrijeđala, cipelarila, nazivala svakakvim imenima. Kaže meni u Saboru, kako vi možete reći za nekog tipa Kalmetu da je lopov pa on nema pravomoćnu presudu? Pa ko ima pravomoćnu presudu protiv mene? Nitko. Ali to ne brani medijima da oni, Pernar je ovo, Pernar je ukrao novce, Pernar je ne znam, prijetio da će skočiti, Pernar je ovo, Pernar je ono. Šta? Koje su to fore? Znači mene, Vladimiru Palfi i Sinčića može zadnji klošar vrijeđati, omalovažavati i ponižavati i to ne samo putem žute štampe, državne televizije i tako dalje, a kad ja dođem u poziciju reći Hanžekoviću da je čudovište, onda pa kako ti možeš reći za njega da je čudovište? Nema dvostrukih standarda. Ako mediji, odnosno ako sustav želi da mi ne prozivamo te monstrume imenom, pa nemojte ni vi onda isto raditi. Pa igrajte fair utakmicu. Ne možete vi blatiti, vrijeđati i omalovažavati, a očekivati da ću ja vas peruškom
gladiti. Ovo je bila završna poruka, ako napadate Pernara možete očekivati ne Perušku, nego... Moram jednu stvar... Druga sudačka nadoknada i odjavljujemo. Oni su meni govorili, napadaju te sa svakakvim glupostima. I onda kažu, Pernar izbjegava odgovor. Pernar ne želi reći istinu. Pernar se skriva. Pernar mulja. Ja sam rekao, ok, napadate me za to, hoćete istinu, ok, idemo onda u Sabor. Pernar će vam reći istinu u Saboru. U lice i Plenkoviću i onima iza njega i onima ispod njega, pa ćemo vidjeti da li je medijima stalo do istine i da li mediji žele da ja pričam istinu. Ali kako su inzistirali i ako žele istinu, Hrvatska bi ga sutra izručila američkoj vladi. Znači, Putin je zapravo jedina osoba na ovom svijetu koja je rekla ne Obami. Ta odluka Obami je jednako hrabra kao i kad je Tito rekao ne Staljinu. I zbog toga mu se divim što je imao hrabrosti svjestan toga što će mu Amerika raditi. Znači, Amerika pokušava na bilo koji način iznutra potkopati rusku vladu, ali bezuspješno. Znači, ruski narod, znači kada zapadne agencije za istraživanje javnog mijenja, kad oni anketiraju Ruse i pitaju da li podržavate predsjednika Putina, 80% ga podržava. Znači, da, on uživa visoku popularnost u Njemačkoj i nekim drugim državama. Točno. I recimo, ja sam, kada je mene pitala novinarka Sputnika, jučer sam dao za rusku novinsku agenciju, oni su pitali mene kao, pa kako to da vi imate tako ruske stavove? Proruske, ne. Ja kaže ona, kad ja ovo čitam, kaže ovo ko da, ne znam, ko da je ruska vlada to govori. Ja njoj kažem, gledajte. To i ovdje mnogi misle i da, to je sigurno nešto što vam neće... Pazite što sam ja njoj odgovorio. Ja sam njoj rekao, kada je bila recimo američka invazija na Irak ili na Libiju, Putin je bio protiv, a Tony Blair i George Bush su bili za rat. A Putin je bio protiv rata. I sad što se događalo? Laž je da je Putin samo bio protiv rata, jer je većina javnosti i u Engleskoj i u Americi bila protiv tog rata i tih invazija. I zapravo Putin nije samo izražavao mišljenje, kako bi to rekao, ruske vlade, nego i tihe većine građana na zapadu, kojima je dosta te američke demokratizacije koja se širi napalmom i bombama. Recite, je li Boris Malagorski koji je snimio vaš spot koji je zapravo dostigao tih 1,5 milijuna klikova, on kotira kao rusko-srpski propagandist, lobist i tako dalje? Gledajte, tko god se usudi izazvati tu propagandu NATO-u. Jer oni stalno govore da oni šire mir i stabilnost, ali mi vidimo da je izbjeglička kriza, znači izbjeglička kriza na Bliskom istoku. Zašto izbjeglice dolaze iz Libije, Iraka, Sirije i Afganistana? Isključivo zato jer Amerika u tome ima prste. I kada vi dođete i to kažete javno, umjesto da se netko s vama, da vam kontrira, da meni u Saboru niti jedna osoba nije rekla ne, Amerika nije kriva za izbjegličku krizu. A samo se, dozvolite mi da odgovorim jer je to jako bitno pitanje. Znači, nitko nije meni rekao Pernar, ti si u krivu kad kažeš da Amerika izazvala izbjegličku krizu, nego se jednostavno koriste etikete. I znači, umjesto da se sučele sa činjenicama, a činjenica nemaju, onda napadaju na osobnoj razini. Nije li točno da ste na osobnoj razini, dakle da ste bili... Meni je rekao recimo kak se zove Bulj, kao da možda ja, ne znam, iz ruske ambasade na slušalicama slušam što mi oni govore. Znači, to su takve bizarne teze koje se pojavljuju iz samo jednog razloga. A taj je zato jer ne mogu više obraniti ovu slugansku politiku. Zato jer je narod otvorio oči. Kakav je vaš stav o arbitraži INA-MOL? Nema hrvatska vlada što pregovarati sa MOL-om. Nema što pregovarati. Hrvatska je suverena država, to jest trebala bi biti suverena država, trebala bi imati svoj ustav i svoje zakone. I ne može se izvana odlučivati šta će biti sa INA-om. Pa ne može sad doći, ne znam... Znači to da ste vi protiv arbitraže? Protiv arbitraže i ja sam za to da se INA nacionalizira i da se spasi rafinerija u Sisku, da se zaustavi val otkaza i da se ovi mađarski direktori koji rade na crno, da ih se pošalje nazad u Mađarsku. Koji rade na crno? Ja mislim da oni svi imaju sređene papire tu. Koliko se ja sjećam,
nisu baš imali svi sređene papire. To onda morate I to je prijaviti cijela jedna ergela tih DORH. menadžera Mađara koji imaju velike plaće, a našim ljudima se daju otkazi. Ne znam, recimo imate da je INA napravila outsourcing u maloprodaji, znači da je maltene prepolovila na benzinskama ljudima plaće, znači na našim ljudima se može štediti, a na Mađarima se uvijek daje. Ali znači tada- samo sekundu, rafinerija u Sisku nek se zatvori i sad vi kažete, a šta da mi tu napravimo? Ali jeste li vi Pa onda za nekim... pazite, vlada koja je suverena, pa ne može ona dozvoliti da sad dođe 5 Mađara i kaže sad smo mi većina i sad vi svi, ne znam koliko ima, Ali vi ste 1000 onda radnika. za revolucionarni režim. Samo sekundu, 1300 radnika, sad oni njima kažu, a šta, ono, svi vi bez posla, doviđenja. Vi ćete reći revolucionarni režim. Pa da, nacionalizacija, hapšenja. trebaju revolucionarne promjene. Našoj zemlji trebaju revolucionarne promjene. I nasilne. Ne, jer ja ne zagovaram, ne znam, nasilje, nego ja zagovaram to da država jednostavno firma od strateškog interesa, a INA je definitivno takva, vrati nazad po svoje okrilje, odnosno da ih Ali Mađari su nacionalizira. te dionice i ne kupili. Gledajte, kupili su. Ali postavlja se pitanje kako su se našli u poziciji da ih kupe, kojim je to prodao, Ali ne, to se ne da li je prodaje, oni narod su ili to radnik kupili to na pita- tržištu. A gledajte, to je Prodala kao da ih ja hrvatska kažem, vlada. to je kao da ja kažem da, ne znam, neko vama ukrade auto, ja sad kupim taj ukradeni auto, ja kažem ja sam ga kupio. Ali nije to isto. Oni su dio kupili legalno od vlade, drugi dio su kupili Gledajte, na tržištu. ne, Upitno ne. je ovo sa upravljačkim pravima. Pogrešno Ali tezu po našem iznosite, sudu- objasnit ću vam zašto. Društveno vlasništvo, INA je bila društveno vlasništvo. Ono je pripadalo cijelom društvu. Ali A to već HDZ naravno je nije tako. kriminalnom privatizacijom proglasio društveno vlasništvo, ono što je pripadalo svima, državnim vlasništvom. To je velika I to je razlika. sad tako. I onda su tim državnim vlasništvom raspolagali kao svojom prčijom. I onda su kojekakvim bjelosvjetskim hoštaplerima Ali- za razne provizije prodavali. Ja to ne priznam. Vi možete reći, gospodine Rašeta, ja podržavam da se daju otkazi radnicima u INI. Ja podržavam to da radnici u maloprodaji da im se prepolove plaće. Ja podržavam to da mađarski menadžeri imaju velike plaće, a da se naše radnike otpušta. I okej, gospodine Rašeta, ako imate takve ideje, izađite na izbore. Izađite na izbore s tim programom, ja ću izaći sa suprotnim programom od vašega i vidjet ćemo za koliko će Ok, ljudi u ali Hrvatskoj sve što se glasati. sad zbiva Vi se se po zakonu. ponašate, naši političari zastupaju stavove kao da idu na izbore u Mađarskoj. Ja kad njih slušam, ja se pitam, dobro ljudi, gdje vi idete na izbore? Koliko imate ruku u Saboru? Živi zid je 4 ruke. A Andrej Plenković? Ne razumijem. 91. 91. Dakle, on ima većinu. On ima većinu Stvari i imat teku- će sve dok će stvari ljudi teku podržavati po- sluganstvo. Sve dok će ljudi pristajati na poniženje, sve dok će ljudi spuštati Ali glavu. do tad se stvari moraju rješavati unutar sudova, mislim, unutar Ma pravosudnog i gledajte, zakonskog pravosuđe okvira. je korumpirano. Zakoni su nepošteni, znači treba mijenjati zakone. Ali su na snazi. ali treba ih Zakone mijenjati. treba poštivati. Gledajte, dok god se nemojte ne vi smije. o poštivanju zakona, jer ja kad čujem od HDZ-a da govore o pravnoj državi i o neovisnom Ali pravosuđu šta možete reći? i o borbi protiv korupcije, gledajte, ne može neko svoju demagogiju i propagandu prikazivati kao apsolutnu istinu. Pa znamo svi da je to laž. Ne, nije riječ o apsolutno isti. Riječ je a- o važećem pravnom poretku. Rekao je- Morate se parkirati tamo gdje je parkirno mjesto. Rekao je Josip Broz Tito, ne valja se držati zakona kao pijan plota. A to nije dobar uzor. Gledajte, njegova ekonomska politika u usporedbi s ovom našom sadašnjom je nebo i zemlja. I ako država mora zaštititi radnika, pa ne mogu ljudi, čovječe Boži, kopat po smeću i čekati u redu pred pučkom kuhinjom i spavati u prenoćištima, a bankar ima 1000 Tito je praznih stanova. 28. osuđen na 8 godina robije u takozvanom bombaškom procesu. Jeste vi spremni trpiti zbog dana preko 1,5 milijuna klikova, a sinoć sam zapazio da je preveden i na engleski i na njemački jezik. Jesi li očekivao takvu eksploziju? Pa znao sam da ljude zanima istina. Ljudi su gladni istine jer 25 godina se naš narod truje s lažima. I to ne samo u Hrvatskoj. Ta kampanja se provodi i u Bosni i u Srbiji. Koja kampanja? Pa kampanja gdje se prikazuje Europsku uniju kao neki Eldorado, obećanu zemlju meda i mlijeka, a mi vidimo zapravo da od tog Eldorada zapravo nema ništa, da ima samo ekonomsko uništenje i porobljavanje naše zemlje s jedne strane i s druge strane bijeg mladih ljudi iz tih država koje su pristale ući u tu umjetnu tvorevinu. Bi nam bilo bolje da smo ostali van Europske unije?
samo pod jednim uvjetom, a to je da smo provodili suverenu politiku. Naš problem je bio u tome što mi i prije nego smo ušli u Europsku uniju, mi smo zapravo bili u vazalnom, sluganskom odnosu. Znači, u takvim uvjetima gdje se zemljom upravlja izvana, manje više zapravo je potpuno svejedno, jesmo u EU ili nismo. Znači, ključna stvar je da imamo suverenu državu, da imamo svoj novac, a ne da ovisimo o stranim bankarima koji onda prijete, ucjenjuju, iznuđuju i tako dalje i ne znam, vlada mora pregovarati s njima. Meni je nepojmljivo da vlada mora pregovarati s bankarima. A zbog čega onda Albanija, Crna Gora, Kosovo, Srbija i druge zemlje koje nisu u Uniji, ipak, uključujući Tursku, pošto poto zapravo žele ući u Uniju i nema, izuzev Britanije koje se to dogodilo gotovo slučajno, nijedne koja bi izlazila? Izloženi su jakoj propagandi. Znači, propaganda za Europsku uniju je jaka jer Europska unija želi pošto poto, to je ta ekipa iz Brisela, odnosno ajmo ih nazvati tajna društva, ne znam, grupa Bilderberg, komitet 300, nebitno. Znači, oni žele centralizirati vlast ka jednom centru moći, jer im je tako jednostavno lakše upravljati. Znači, a težnja naših država bi trebala biti da budu svoje, da vode politiku koja je njihovom interesu, a ne da neko iz Brisela daje direktive i kaže ponizite se, skinite gaće. Ali zašto onda velike i suverene i pametne države poput Njemačke ili Francuske žele biti u Europskoj uniji? U Njemačkoj imate sad sve jači pokret AfD, Alternative for Deutschland, i oni žele da se izađu iz Europske unije, žele da se... Ali to je pokret koji je na rubu neonacizma. Žele da se vrati valuta kao njemačka marka. Gledajte, kada vi ustanete protiv establishmenta, znači kada dignete glas protiv NATO-a recimo i kažete to su ubojice djeca, oni ne šire mir i slobodu nego teror i strah po cijelom svijetu, neće vas mediji maziti, neće mediji reći više lijepo čovjek je rekao isto, nego će reći to su neonacisti, on je redikul, on je luđak, on ne zna što priča. Znači, stvari samo na koji će vas način diskreditirati. Mene 5 godina blate i vrijeđaju po svim medijima, s time da evo 24 sata zapravo najmanje. Najviše prednjačio Jutarnji listu i ono čudovište i monstrum Marijan Hanžeković. Ali polako sad ljudi, znate što, nisu više ljudi toliko naivni. Oni kad uzmu Jutarnji list i sad on čita Pernar ovo, Pernar ono, a zna on ko uređuje te novine i koji su moji stavovi. I onda su ljudi jednostavno, kako bi rekao, postalo je preočito zapravo što se događa. Pa isto kao i državna televizija, kontroliraju HDZ, znači, a jasno kojim putem to ide, to je put kriminala i poltronstva i sluganstva. Ali recite mi, kako je moguće, vi ste se 5 godina bavili uglavnom deložacijama. Jučer je vaš govor u Saboru bio fokusiran na temu kojom se prije nikad niste bavili. To je Krim, Donjeck, Lugansk, rusko-ukrajinski odnos i tako dalje. I odmah su se... Kako je došlo do toga? Pa došlo do toga zato jer Plenković je došao iz Brisela i on je rekao da je on donio neke tamo kao zaključke nam je donio. Sad nismo mi glasali o tim zaključcima, nego on je nama rekao kao da su oni njemu dali te zaključke, da su donijeli te zaključke. Zaključke u Ukrajini? Da, ne znam, da se nastavlja sankcije prema Rusiji, da se šalje vojska na rusku granicu, da, ne znam, šta već treba raditi, ne. I ja sam njega pitao, gospodine Plenković, je li itko od nas glasao? Da li se nas pitalo ovdje u Saboru koji odlučujemo, da li mi prihvaćamo te zaključke te europske grupe, komisije, šta već? Ne, niti se narod pita, niti se njega pita. Znači, doveo sam uopće u pitanje da li politika koju Hrvatska provodi, da li je to hrvatska politika ili je zapravo to politika koju vodi Brisel po nalogu Washingtona, pa onda mi samo kako to se kaže, kao megafon samo repetiramo što nam oni kažu. I mislim da je velik broj građana shvatio zapravo nakon jučerašnjeg dana ako je pratio sjednicu, da Plenković nije niti pokušao reći ja nisam lutak na koncu, ja sam taj koji donosi odluke ili u Hrvatskom saboru se odlučuje, nama se ne upravlja izvana ili ne znam, nije rekao mi u NATO-u suodlučujemo. Jednostavno kad sam ja rekao vi ste sluge tog NATO-a, vi ne odlučujete o ničemu, kako Amerika kaže tako će biti, ista stvar je i u Briselu. Oni su svi rekli maltene su slijegali ramenima i pokušavali su skretati s teme. Ne? I svaki put kad bi HDZ-ovci išli na mene,
ja bih samo poklopio jednog po jednog i onda kad su vidjeli da ja sam tamo, njih je bilo možda 25 sa druge strane, ne? I kad su vidjeli ovi HDZ-ovci da nemaju šanse, znači u argumentiranoj raspravi, znači da ako se činjenice stave na stol, izlože i ako se uđe u raspravu po njima, onda su počeli napadati ad hominem. Zamislite vi koji su to jadnici kad njih ima tamo 20 i nisu u stanju meni jedno. Znači njih 20 može replicirati meni, niti jedan vidjelo se u argumentima da ne drži vodu i onda su me prozvali ruskim špijunom. Da, vi ste došli, dakle vi ste tu zapravo bili suglasni sa ruskom aneksijom Krima. Krima, da. Pojavila se teorija oko toga kako ste vi ruski ljudi vezano na to da je jednim dijelom Živom zidu pomogao Zvonko Zubak, trgovac s oružjem koji je iznajmio prostor. To je laž. Znači, Jeste li vi ruski čovjek? Nisam ruski čovjek, a što se tiče aneksije Krima, ja sam ponavljao cijelo vrijeme da u Krimu nije bilo rata. Znači, jedan metak u Krimu nije ispaljen, jedan čovjek nije ubijen, jedna žena nije silovana, jedna kuća nije spaljena. Plenković uspoređuje Krim sa balvan revolucijom. Mislim, to je bilo etničko čišćenje Hrvata s tih prostora. Na Krimu toga nije bilo. Također, na Krimu znači nije Rusija vojskom zauzela Krim, nije tu bilo rata, nego građani na referendumu su glasali o tome žele li se vratiti nazad. Ali Europska unija ne priznaje tu aneksiju. Ali vidite, vi to stalno zovete aneksijom, ali ja vam govorim da ljudi imaju pravo na samoodređenje. A kao što građani Kosova imaju pravo ako ne žele biti dio Srbije, tako i građani Krima imaju pravo reći ne želimo biti dio Ukrajine. Ali Amerika ima dvostruke standarde i cilj zapravo Amerike je stalna sabotaža Rusije. Znači, na vašem Facebook profilu ima puno slika Vladimira Vladimirovića Putina. Da li mu se vi divite, smatrate li ga pozitivnim ili negativnim? Smatram ga državnikom koji je u stanju zaštititi interese svoje zemlje, koji nije, kako bi to rekao, kovi naši političari. Zamislite da je Edward Snowden pobjegao u Hrvatsku. Provođenja te vrste ideala koji stvarno imaju primisli revolucije. Sve što radim iz uvjerenja, a ne za novac. Znači, ako ova vlada ikad odluči meni napraviti montirani proces, ne znam, staljinistički sa svjedocima i tako dalje, ja sam spreman ići u zatvor ako treba. Ako me žele ubiti, neka me ubiju. Meni je samo bitno to da građani shvate da mi ne živimo u demokraciji i da ovi koji nam pričaju cijelo vrijeme o različitosti mišljenja, o slobodi i tako dalje, su ti koji nas drže u ropstvu. I pozivam vas, gospodine Rašeta, nemojte biti ko HDZ-ovci u Saboru. Nemojte braniti interese Mađara. Braniti interese radnika i Siska. Mene su na izborima izabrali građani 6. izborne jedinice. Znači, među ostalim i građani Siska. Oni su preferencijalno preskočili svih 13 ljudi prije mene i zaokružili mene 14. Moja lojalnost je isključivo tim ljudima. I njihovim interesima, a ne mađarskim interesima. I ako se nađe u koliziji dva interesa, znači interes mađarskog mola i tih radnika, ja ću uvijek biti za radnike. Ako oni kažu zakon je na strani Mađara, mijenjam zakon, Mađari doviđenja, goodbye. Ali sa 4 ruke ne možete promijeniti zakon. Točno. Ali na meni je da kažem koji je moj program, a HDZ neka ide i dalje sa svojim programom rasprodaje naše države, neka ide dalje sa programom, evo kao što sad namjeravaju zatvoriti rafineriju u Sisku. Jeste li upućeni šta se zbiva zadnjih dana sa rafinerijom Sisak? Kakve su vaše informacije? Pa stvar je u tome da Mađari jednostavno žele svaki rad obezvrijediti. Cilj je samo izvući profit iz zemlje, znači INA se pretvara iz jedne nacionalne i strateške kompanije u stranu filijalu. Ali u kakvom je odnosu FINA spram Mađara, u takvom je odnosu i naša država spram Brisela. Znači, mi nemamo trenutno samostalnu i suverenu vladu, da Plenkoviću sutra kažu prodaj cijelu INA, on će prodati cijelu INA. Danas je rekao nešto obrnuto. Preko sutra ćemo reći prodaj HEP, on će reći ok, 4000 radnika na cestu i HEP na bubanj. Kakva će biti vaša reakcija ako sutra, dakle mislim na Živi zid, ako sutra bude objavljena vijest, sutra prekosutra u dogledno vrijeme, da se sisačka rafinerija, a sva je prilika da hoće, zatvara? Pa reakcija će biti ta da moramo upozoriti građane na to da marionetska vlada, znači koja je upravljana izvana,
će brinuti o interesima stranih entiteta. Ali ovo je legitimna vlada, ispričavam se, to je legitimna, bitno je kako Znate kako ih Emil Vlajki zove? Kako? Doktor znanosti sa Sorbone. On ih zove demokratske marionete. Zato jer, iako oni provode politiku manipulatora, ipak su izabrani na izborima. Znači imaju taj izborni legitimitet. Znači oni jesu istovremeno i marionete, i vi ste u prilici da ga dobijete. Ali su izabrani na demokratski način. Zato ih zovemo demokratske marionete. Moj cilj je građanima Hrvatske reći, ok, imate priliku na izborima glasati između dvoje ljudi. Znači s jedne strane je recimo gospodin koji zastupa interese austrijske Štirje, na primjer, a s druge strane gospodin Pernar, na primjer, koji zastupa interese vas. I vi kao građani... Ja sam novinar i zastupam svoje profesionalne standarde, tako da ne bi bilo greške. A Štirje je poslodavac kojeg poštujem. Štirje je poslodavac, da. A da ti je poslodavac Živi zid, drugačije bi pričao moj Rašeta, kužiš. A tak ti je uvijek, ne. Jer ako ne bi pričao ovu priču koju mi pričamo, ne bi bio Živog zidu, demokratski bi me najurili van. Demokratski bi te najurili van. Ivan Pernar je, čini se, viralna zvijezda, budući da je zadnjih dana vidjela ga 100 miliona ljudi. Osjećate li se kao viralna zvijezda? I može li se to pretvoriti u politički kapital? U ovoj regiji se nije pojavila ni jedna politička persona zadnjih puno godina od rata i prije na ovamo, koju bi zapravo ljudi u svim državama regije na taj način lajkali. Da, rekao mi Malagurski, kaže ovaj video koji sam objavio ima Rič. Rič je domet, 4 milijuna ljudi. Vi ste bili sa Malagurski prije 10 godina u Izraelu, ako se ne varam. Ne, nikad nisam bio u Izraelu. Ne poznate ga od prije? Ne, i mislim da je meni vjerojatno u Izraelu i zabranjen ulaz zbog stava o palestinskom pitanju. Jer smatram da nije u redu zemlju graditi na ratnom zločinu. Oni su 1948. napravili etničko čišćenje, protjerali su 750.000 Palestinaca, uzeli im svu imovinu i oduzeli im pravo da se vrate. I iako je UN rezolucijom glavne skupštine 194 traži od Izraela da im dopusti povratak nazad, Izrael to do današnjeg dana odbija i zato su Palestinci najveća izbjeglička populacija na svijetu. 4 miliona i jedina populacija u kojoj se status izbjeglice nasljeđuje s roditelja na dijete. Znači, izbjeglica rađa izbjeglicu. U nijedna druga nacija takva ne postoji na svijetu. Znači, palestinskom narodu je počinjena velika nepravda i žalosno je što Amerika ne poziva izraelsku vladu da tim ljudima dopusti povratak svojim domovima i da im vrati njihovu imovinu. Ali zašto je pokušavate riješiti globalne probleme Krima, Palestine i tako dalje, a odigli ste ruke od problema deložacija i tu je ostalo zapravo puno nerešenih problema i tragova iza? Znate što ću vam reći, gospodine Rašeta? Koliko god se naši unutrašnji problemi činili nepovezani s vanjskim, vi ćete brzo vidjeti da je to sve dio jedne šire priče. Znači, neko će reći kakve veze ima GMO sa prisilnim cijepljenjem. Ili prisilno cijepljenje s valutnom klauzulom. Ili valutna klauzula sa gašenjem rafinerije u Sisku. I sve to skupa sa ili recimo gašenje rafinerije u Sisku sa stavom naše vlade prema ukrajinskoj krizi. Znači, kad biste vi stavili sva škakljiva pitanja u krug, vi ćete na kraju shvatiti da postoji na globalnoj razini određena interesna struktura, interesna sfera kojoj naša vlada šuti, služi i deložacije su samo jedna kap u nizu. Znači, ono što smo mi htjeli, nas su stalno prozivali Živog zida, vi se bavite samo deložacijama. Mi smo stalno govorili, naš program je puno širi. Mi imamo vanjsku politiku, protivimo se i Europskoj uniji i NATO-u, međutim, jednostavno su mediji svaki dio našeg programa koji nije bio vezan uz deložacije ignorirali, nisu mu davali medijski prostor i onda se stvorio privid da se Živi zid bavi samo deložacijama. I onda su nas napadali, oni se bave samo deložacijama. I na kraju kad smo ušli u pitanje monetarne politike i vanjske politike, onda sad napadaju, kažu mi se možda ne bismo trebali tim baviti. Gledajte, neće žuta štampa, neće Štirja grupa, neće Hanza Media, neće državna televizija određivati meni, niti mojim kolegama, čime ćemo se mi baviti i koje ćemo stavove zagovarati. Recite mi, Andrej Plenković, dakle, premijer, kako procjenjujete njegov politički doseg, karakter, konfiguraciju, parlamentarnu većinu? Evo, bit ću iskren u stavu, znači, prema Plenkoviću. Kad je bilo izglasavanje vlade, on je držao govor neki. Uglavnom dok je on držao taj govor, ja sam otišao iz prostorije jer sam znao da ništa pametno od njega neću čuti. Znači, taj monolog njegov 30 minuta, kojeg je žuta štampa hvalila. Je li vam Milanović bolji? Samo sekundu, da
Jel mogu odgovoriti do kraja na pitanje? Probajte. Nemojte me prekidati, molim vas, gospodine Rašid. Hvala vam. Znači, međutim, što je bilo? Kad sam ja jučer držao govor u Saboru, gospodin Plenković je bio tamo i slušao me. I kad sam ja shvatio da on spreman čut, onda sam i ja, kad je on držao završni govor, ja sam onda ostao u Saboru i iz poštovanja ga slušam. Znači, gospodin Plenković je čovjek koji daje poštovanje i kad sam vidio da ga daje, ja sam mu ga i uzvratio. Ali niste vam govorili kako ga procjenjujete kao... Jako je sa ljudske strane je korektan prema meni izrazito bio. Znači, on niti jednu ružnu riječ meni nije uputio. Znači, za njega mogu reći sa te ljudske strane da je džentlmen. A sa političke? Ali s političke strane je on lutak Brisela. I ja kad njega napadam zbog sluganstva, to nije zato jer ja imam osobno nešto protiv njega, jer on je meni simpatičan. On je drag čovjek. On nije baba roga. On je stvarno jedno uglađeno lice i ima manire. I ja njegovog oca znam. Njegov otac je... nemojte, Marija. Da, jer je on pacijent bio u našoj ordinaciji opće prakse. Znači, još uvijek je. Moja majka, kao doktor medicine i ja kao medicinski tehničar, mi zajedno radimo ili smo u timu i on je bio naš pacijent. I njegov tata je bio vrhunski čovjek, korektan prema nama, pogotovo prema meni. Stvarno, znači, ja jednu riječ na njega ne mogu reći. S te strane. Međutim, sa strane njegove politike, koja je takva kakva je, a to je da sagiba glavu, da sluganski razmišlja, ja to moram osuditi, jer je to moja odgovornost i prema biračima i prema narodu. Jeste li pratili njegove stavove prema Ukrajini u vrijeme dok je bio u Europskom parlamentu? On je bio izaslanik Europske unije za tu ukrajinsku krizu. Jednostavno, ja mislim da on ni sam zapravo nije svjestan istine. Ja mislim da su mu u Briselu, da su jednostavno izmanipulirali... Kako mislim da nije svjestan istine? Pa on je pametan čovjek. Ma je, ali ja mislim da su mu oni u Briselu jednostavno da su mu napunili glavu s tim pričama gdje se treba bojati Putina, a ne Hanžekovića. Recimo, našim građanima je puno veći problem i prijetnja ljudi ala Hanžeković nego Vladimir Putin. Ali stalno se govori ne o prijetnji ovršne mafije, nego o ruskoj prijetnji. Znači, pokušava se skrenut, znači, ajmo reći, mi imamo babarogu, stvarnu babarogu, zove se, znači, Marijan Hanžeković, mason 33. stupnja, koji masakrira ljude. To je kolega koji vodi konkurentsku kuću, pa ne bi bilo korektno da ga sad tu napadamo, jer to je naprosto... Ali moja je dužnost to čudovište prozvati imenom i prezimenom. Znači, s jedne strane, imate stvarnu babarogu, a s druge strane imate čovjeka koji samo voli svoju zemlju i kojeg se uporno prikazuje kao babaroga da bi se skrenulo, znači umjesto da se šalje... Boži Petrovu nije lako, Perar kad navali nestaje. Umjesto da se policija, odnosno vojska, šalje da štiti domove ljudi koje strane banke izbacuju na ulicu i da se na taj način štiti Hrvatska, mi vojsku šaljemo na rusku granicu. Je li to u hrvatskom interesu? Ali recite mi ovako, u prošloj varijanti HDZ-a kojeg je vodio Karamarko, Novac... Samo ću vam reći, ja kada slušam njegovo mišljenje o ukrajinskoj krizi, ja se osjećam kao da slušam Baracka Obama. Znači, a ono što Barack Obama govori, to je američka propaganda. Znači, 99% toga što on priča kako je Amerika za slobodu, kako širi mir, kako želi da svima bude dobro. On priča ko manekenke. Priča ko manekenke na izborima za ali sad ste vi mene prekinuli. Dakle, u prošloj varijanti HDZ-a koji je vodio Tomislav Karamarko, novac za tu stranku je curio iz Rusije. Dakle, njihov ekonomski program koji je oblikovan u IFO institutu u Minhenu je bio plaćen sa ruskih računa. Gledajte... I tu se jasno nazirali interesi Rusije da preko Mađarske zapravo dođu do krvotoka... Žena preko koje je Karamarko radi, odnosno njegova žena Ana, ako se ne varam, se zvala Oksana. Tako je, Dvinskih. I ta žena je Ukrajinka. Ja sam pitao prvog tajnika ruskog veleposlanstva... Znači, u vezi ste s ruskim veleposlanstvom? Apsolutno, da. Idete po mišljenje kod njih? Idem po informacije. Ja sam njega pitao, on se zove... Samo malo, Sergij Trifunov, ja mislim. Da, ja sam ga pitao, Sergij, jel imate vi kakve veze sa Karamarkom? Jer navodno su ga kao zbog veza sa vama maknuli. Kaže on meni, Pernar, mi nikakve veze s njim nemamo. Zašto bi on to vama priznao? Gledajte, zašto bi priznao? Zato jer mislim da je čovjek iskren. A vi možete meni vjerovati, a i ne možete, a mogu njemu vjerovati, a i ne moram. Ali vi mene pitate za moje mišljenje. Ja vam sada govorim svoje mišljenje. I on je meni rekao, gle,
on je s tom nekom Ukrajinkom u kontaktu, koja je to, znači ona nije Ruskinja, broj 1. Kaže on, navodno ona ima rusko državljanstvo, ali nisam siguran, ali sa službenom, znači, ruskom vladom, znači sa nama iz ambasade, on nikakav kontakt nije imao. Veli, ako on imao kakav kontakt... To mu nije trebalo, da? On je rekao, ako on imao kakav kontakt sa ruskim podzemljem, to je druga stvar. Ali sa Rusijom u političkom smislu, on nikakve veze nije imao, kaže, on je bio američki čovjek, bio je za NATO, za EU, znači bio je sluga koji ovi prije njega i koji ovi što su trenutno nakon njega. Ne, ovi trenutno sigurno nisu. Malo prije ste rekli da je Andrej Plenković replika Baracka Obame, prema tome to je nešto potpuno... Ma Barack Obama ne vlada. Barack Obama ne vlada. Vlada. Vladaju ljudi iz sjene, znači vladaju oni koji drže medije. Ti koji drže medije su gurali Baracka Obamu. To su ljudi koji drže novac, koji se nalaze iza federalnih rezervi, a federalne rezerve, Američka središnja banka, nisu u državnom vlasništvu, nego su u vlasništvu par privatnih ljudi, obitelji Rothschild. Sad ti ljudi zapravo vladaju svijetom, a mi političari koji sjedimo, predsjednici, premijeri i zastupnici, mi smo zapravo u 99% slučajeva lutke na koncu, znači... Sad slijedi test pitanje. Chemtrails, pitanje svih pitanja. Mislim, ja sam gledao dokumentarac na CDF-u, njemačkoj televiziji. I sad novinarka govori da pokaže, evo ima, ne znam, bacaju iz aviona, sprejaju sumpor. I ona objašnjava da se sumpor, to je dokumentarac bio, raspršuje u zrak da bi se spriječilo nekako globalno zagrijavanje, što ti ja znam. Znači, UN je priznao sam, odnosno američka vlada je sama priznala da iz nekih meteoroloških razloga se nešto zaprašuje. A na kraju krajeva kad ljudi vide da ti tragovi koji izlaze iz aviona, da ostaju satima, jer inače normalan trag, znači kondenzacija, ona nestane za čas. A vi imate ovdje gdje satima ti tragovi ostaju. Meni je neobično da bi taj trag bio prirodan kondenzat, već vjerujem, odnosno mislim, da se u slučaju da se satima zadržava i tako dalje, širi umjesto da nestaje, mislim da tu ima nečega, ali ne znam što. A ja vam samo govorim svoje mišljenje. Ja ne znam točno... Ja ne znam neke istine o toj priči. Dobro. Ali ovo sam samo htio reći, da je Karamarko bio ruski čovjek, pa ne bi Hrvatska vodila tu politiku koju je vodila. I to vam je najjednostavniji argument. Znači da je Karamarko bio ruski čovjek, odnosno naklonjen Rusiji, pa jel bi on pričao ko ja u Saboru ili ko Plenković? On u Saboru uopće nije pričao. Dobro, ovo je sad crni humor. Ne, to je istina. Sjećate se nekog njegovog govora, ja se stvarno ne sjećam. Ni ja. Možda je bio cijelo vrijeme za Rusa, a samo to nije rekao. To je sasvim moguće. Nastavljamo razgovor, internet je užaren, gledanost je ogromna, tako da moramo nastaviti. Recite mi ovako, idemo malo prokomentirati hrvatsku političku scenu. Prvo ste zapravo ušli u okršaj već prvog dana Sabora sa Božom Petrovom. To su ljudi ocjenjivali kao oštro uklizavanje u protivnički teren. Nosili ste se odlično. Kako procjenjujete Božu Petrova? Ko je taj čovjek? Zašto Most nije među svoje uvjete koje su definirali kao uvjete za pregovore s HDZ-om stavio INA-u, rafineriju Sisak? Zato jer je Most je sluganska stranka koji HDZ. Znači, Ivan deklamira naše novine koje... Sad pazite foru. Znači, ovo je HDZ, ovo je Most. I sad Božo Petrov prca HDZ, maltretira ih, ne. Međutim, što? Kada se nađe entitet koji je iznad njih dvoje, znači strana korporacija, strana banka i tako dalje, onda je i Most i HDZ su podjednako podređeni. To je kao jedan hranidbeni lanac. Znači ako znači može MOL nadmudrivati, to jest može se Božo Petrov s Karamarkom i Plenkovićem nadmudrivati, ali ako MOL kaže rafinerija će se zatvoriti, Božo Petrov će reći u redu. Znači sustav upravljanja našom zemljom nije odozdola prema gore. Znači gdje narod izborom svojih predstavnika znači izabere ljude i onda ti ljudi su podređeni kome? Svojim biračima. Znači ja sam kao političar podređen ljudima koji su za mene glasali, koji su me izabrali u Sabor. Međutim, HDZ i ove drugi, i Most, i SDP i druge marionetske stranke, oni su podređeni krupnom kapitalu. Što znači da te stranke
zapravo krše osnovno načelo demokracije jer kod nas znači narod ne vlada. Zašto je onda cijela prva posada Mosta demonstrativno otišla na premijeru Gazde, a to je anti-establishment film koji napada prvog hrvatskog tekuna, poduzetnika Ivicu Todorića? Gledajte, mogu ja otići na premijeru filma kako je Sanader uzeo mito za prodaju MOL-a, ali ako ja sutradan kažem ma nema ništa sporno u toj prodaji ili ugasite rafineriju Sisak, što to znači? To vam je ko Miro Bulj. On govori u Saboru da je on osobno protiv Europske unije, da se ne slaže s politikom NATO-a, da misli ko i ja. Ja ga pitam, pa gospodine Bulj, ako vi tako razmišljate, zašto ste onda glasali za vladu koja provodi svu suprotnu politiku? Znači, nije ključna stvar... I šta kaže gospodin Bulj na to? A nema odgovora, šta će reći? Ali hoću vam reći, znači nije poanta što ja pričam. Mogu ja pričati ovdje da sam, ne znam, protiv banaka, a sutradan kad izbacuju obitelj bankari na ulicu, kažem ja nemam ništa s tim, snalazite se sami. Znači, nije ključno ono što mi govorimo, nego ono što mi radimo. I ljudi koji prate moj rad znaju da je moj rad vjerodostojan. Znači, vjerodostojan znači da ono što ja kažem, to i napravim. Znači da ako sam ja prije izbora govorio jedno, ja ću govoriti nakon izbora isto to. A ne kao, recimo, Plenković koji prije izbora kaže zaštitit ćemo jedinu nekretninu od ovrhe, a onda čim u izbornoj noći kad dobije vlast, onda kaže nećemo zaštititi. I onda zovu ljudi mene i kaže pa rekao je da će to napraviti. Ja kažem lagao je, šta drugo da vam kažem? Je li Most domoljubna stranka? Ili je to partikularno, ili nije uopće po vašem mišljenju? Most je pošteniji od HDZ-a. Ja mislim da je u onom, na osobnoj razini, ja mislim da je Božo Petrov pošten čovjek. Mislim, kad kažem pošten, u politici ima izraz pošten za običnog čovjeka i za političara nije isto. Znači, u politici je stvarno stanje teške korupcije. Znači, u usporedbi s HDZ-ovcima je Božo Petrov pošten čovjek. Međutim, iako je pošten, on je podređen. Znači, kapital je iznad njega i ako banke kažu mi ne pristajemo da se jedina nekretnina zaštiti od ovrha, on će reći dobro. Banke kažu, Europska unija, komisija kaže ne može se ukinuti valutna klauzula, on će reći ok. Znači on je pošten na ovoj najnižoj razini, znači da je on tu sad sa nama i da mu je neko dao 30 kuna, on bi ravnomjerno svakom dao po 10. Znači nije on lopov u tom smislu, ali služi stranim interesima. A problem kod nas nije kako ćemo raspodijeliti ovih 10 kuna, nego je problem gdje će cijela država završiti. Ali, kako bih rekao, politike koje vi nudite nisu primjenjene, ja se ispričavam samo, dakle, internet je užaren, dolaze nam pitanja gledatelja, čujem iz režije da su Veronika slobodno. Neka pitaju. Da. Komentari gledatelja možemo nešto i prokomentirati, hvala. Dakle, Gand, napokon imamo modernu ljevicu u Saboru koja govori o problemima, a i bavi se aktivizmom, to do sad nismo imali. Onima do sad na ljevici nikad ne bi palo na pamet da dođu u kontakt sa običnim smrtnicima. Ja ne bih rekao da ste vi ljevičari. Gledajte, ja gledam ovako, jesi za čovjeka ili si protiv čovjeka? Jesi za deložaciju ili si protiv deložacije? Jesi li za to da ljudi dobiju otkaz ili da ljudi rade? A kad bi vi imali svoj stan i dali ga nekom, a on vam ne bi plaćao rate, ili bi ga vi deložirali? Banke nisu pošteni vlasnici. Dug ovaj koji je nama nametnut nije pošten. Znači, ja ne govorim o ljudima koji su radom stekli svoju imovinu i koji su se mučili cijeli život. Ja vam govorim o hoštaplerima koji ne rade ništa, a otimaju sve i tjeraju ljude na ulicu bez milosti. Ako biste se vi pozicionirali negdje na političkoj skali lijevo, desno, centar, vi ste? Valjda više lijevo. Gore, dolje, više lijevo. Više lijevo, da. Ok, razbio je monotoniju u Saboru, jedno vrijeme će biti interesantno i smiješno, a onda će nestati tema za sprdnju i postati dosadno, a s time nije riješen problem građana. To je dosta izvjestan scenarij. Gledajte, tema za sprdnju. Kad ja u HDZ-u... Ljudima je smiješno što vi izrugujete establishment. Mislim da se na to... Kad ja s HDZ-ovcima imam duele u Saboru, ja govorim s govornice, onda su vam oni ko čimpanze u zoološkom vrtu. Znači oni grimase rade, podruguju se, smiju se. Zašto? Da bi me omeli kao govornika. Ali kamera, dok ja govorim, ne prikazuje njih. Znači, kamera prikazuje mene, a oni kaj rade, to se ne vidi. I onda kad sam ja vidio da se oni meni rugaju, tako je počela prva sjednica, ja sam održao prvi govor,
A Sinčiću je neugodno kad mu se ruga, on je rekao, ma nemoj da ti se smiju. Onda ja drugi put govorim i opet meni Sinčić govori, ba nemoj im da ti se smiju. I on je zapravo, koliko sam ja shvatio njega, on je mislio kao, ma nemoj se s njima natezati. A ja kad sam shvatio da Sinčić to podsmjehivanje gleda kao problem, onda sam mu pristupio kako da ga riješim. Znači kontrastrategiju. Našao sam cjepivo, penicilin, film Izbavitelj, kak se zove? Hristo Papić. Da, indikator B. Indikator B, B za HDZ-ovce. Da. A koji je to indikator B? Svaki put kad se oni krenu smijat, ja kažem, ljudi kopaju po smeću, a vi se smijete. I onda kamera pokaže na njih i oni sad, ne mogu se oni nastaviti smijati. Moraju se trenutno uozbiljiti. Za indikator B zvani Ivan Pernar trenutno čini se u sabornici, nitko nema rješenja. Tako da ja s tom pričom o kopačima kontejnera njih svaki put stabiliziram. Ovo je jedna pohvala zaslužuje. I zapravo smo riješili, skoro da smo riješili problem onoga kao on tu govori, ruganje i Rugala se s. Dakle, jučer smo najavili našu naslovnicu sa 24 sata koja je otkrila da gospodin Pernar ima 11-godišnjeg sina sa Njemicom. Riječima Ivan Pernar je kao Tito. Pokorio je cijelu regiju, postao je zaštitnik prava radnika ugroženih, poniženih i uvređenih i ne boji se zato otrpiti ni kaznu. Ima dijete sa Njemicom i postao je viralna ikona. Međutim, ovdje dobijamo komentar gledatelja koji kaže Pernar je 100 puta bolji od Tita. Znate što, on vam gleda sa strane te što ja nemam... Tito je bio u jednom povijesnom trenutku i on je pozitivan, negativan. Znate što, često se stavlja situacija crno-bijela. Ekonomska politika koju on vodio i politika kako je on zapravo smirivao nacionalne strasti i držao zapravo, bilo je politika